Yawo Kojosibu so. But I don't know, say Edubechi asabe Jimmy Bumana, Monkan Treme. Edubechi was signed Abe Jimmy Ebumana, Monkan and Treme, na Yanyade, Yanko Ewo Honum. Assembly and person me catch say Edubechi say. More times no. Yan funny say, Rati, me wiasini, mi nyame. And I say, dear me busumsumi, mi nyame. I said, yes, he came and insult again. Very good. I like that. Yan funny say me wiasini, mi nyame. Inti me sorry. I am bibia basa. Grace atu obi bacho mi chiao. Eku obapa mi chiao. Yan funny say me wiasini, me sorry. I am bibia basa. Why do we have a man of God? Why do we have pastors? Why do we have men of God out there? Just to win souls for God. We have men of God to win souls for God. Now, Mumbisa Edubechi Yarifo we say. Sami Esi Edumichiao. I salute you. And is it Hajia Zuweiba? But Odinu Henaman Senamao. Hajia Zuweiba Michiao. What must say? Me sorry. I am a pe because me ninyame. Metimi abo abrabono basa sana style bia me pe bia is up to wo wo se wo yanya nipa. What time ejuma no ato nso to come and make sure say you change me and no and abon say abofo e wo soro nyame hata soro ombeden omoni beji say anye ye kura no uko chini ye no you were able to win one soul. But I never do here. This is why I say, me respect you as a man of God. Ushemi nasi, you a man of God, my foot. Nyami tia uka edubechi. Nyami hatasro. Nyami entia uka. Because when ye nothing shows say you a man of God. Your doings and nyoma uye nyina ye basa. Everything you are doing, unyoma uye nyina ye hu jimi stupidity ewomu. Because ultimately can't tell me say obi a wo ye sofo obi a watam nyame adwuma ato nso what nibawo if you can't change people or you can't forgive or preach the word of God, then what is the purpose of you picking the word of God and I say the work of God? What is your mission? What is your mission? What is your mission? When this wadi hunu I would run nyame krom hono nyame city hono nyame adwuma no nyame krom hono michia papa mesi no bisa question say are they them men of God? What must say say obi a wo se wo yesofo na obi oti wiase say waye na enyempo a what are you preaching out there? Stupidity na oti wona wo preach and you want me to respect you twa sa Edubechi kwase aboyi me wo ho ana Kojosibu Jimmy for we frame me catch them me say Edubechi tama eba na say enen ntokwan si ya yentam titi ye no wase we be catch them me say Edubechi afre no aka chere say onu no wehu ne so ade hu wehu how should I say it gumbe sound me chiao o say ne so ade hu no say wehu bibi say asa o shem kom say wehu ese mene onu kwasiampanyi Kojosibu didintwie no ene maami ngege eko ama ma record omo ebo omanum asem edigu omanum ase ba ochewo asema Kojosibu eka kire me say sa fake sofo no eka kire ni since then na me say akwa we me respect no so oye sofo o wiase biemu a na me ya aboa me ken me say not a single day kwasiampanyi betamfo na frame me me matam adempo say me record it. Not a single day mami ngige be frame me say Mirati when I chose to love you I never want to betray you. So I ask myself, how are these people going to feel? Say watchina Rati say odom na omeda sorry na omanum asem e da abontin na so kwasiampanyi we na fun say ne yehu from egu ne ton wabet akofre Kojosibu ne kan so be friend e ka chen say won hwe me yie no na ni so ade we hu ne say me ma record wo amebo amuche wo ntokwa chenchire nchisi mo hu say ma bebo Kojosibu kwasiampanyi nu asem ba kokrada
entoko we see no wan say no bebo ko josi kwasi ampanyi we nenu asem ba ukrada. So this should tell you say that guy is a false prophet. And you come na de no and odi atam nyame asem no e de and odi nam and odi bu amanfo. You come and a de no. Do bechi maka kire wo benchimi a ye de beko warehouse o. Baby a oba na wo benchimi a na wo pesi kenti na oba benchimi hu na wo ko jiska e ho na ye de beko. Meti ano media temu yi be di obi atemu a odi come wo fo so. Se kwajosi bo kwasi ampanyi timbe ka se mbedi na temu a odi beko ma me ngesu dia na wo utimi ko da video so ma we ni gia na you should understand. Ebusia for me se media dia to so ho na mo nhwe na me ko ha me dokun no mbra na me enhira mo. Na Reverend Usubempa na be ma ba kwa no ne nam eye suspect ye Bright Bechi hia eye aduasa na brantie na police for de betu dwa se watumi ye die tuo akogina be fontentan kase ne so bo bi ntire ne se dipa de pa wo mpie mra se wonti ni ti ntire no so kwa da nkyenya chese wakwa bo ntire ne na ense de ntwa yi ya police for de kwata ba se won mo hwehwe no me no ka se dia police for nsa ka no a kwadu mi ensa da wo mo ade abo no se wo hunehuna wo bie afa se wo kura tuo ya woni hu tumi kwata na afa wo bo ntire ne se obeji obi nkwa afri ne se me pese me true talent we de ma grada say also your bar 24 hours say ose obeto achi so for Usubempa hwe nyame adoma ho agrada me to nyankopon wallahi onza me say wallahi nara se grimalla agrada hwe e bobia wusem nyame adoma ochena ye beto achi enkrata bia posi adwumayeko no ede betu dwa o kyerese abranti awakwa akwakire no Bright Bechi odi mfie aduasa na wono ena oye Reverend Isaac Usubempa a oye of Penyina woda Glorious Word Power Ministries International ano ni 8 ochemu se kwadu a wode abona wogina so ede kwakire no enne se wo bontrene se obeku obi ne kasa wo kan ye no so enye ena afen so okura etu wabra woni to mikrata so manfo beka ye kasafonyini bi ebetu dwa na abranti yi eda na kodi ekura no edi na afen so wo bo aposifo ene enipa bi ekeka ho entrene ene posi adwumayeko ekyerese akwakwakire sa abranti yi a etu ana ekura no nso wagye ani nyina ebo awo no mu amoaye mu enhwehwemu ochemu se enche ode ne bekwa akogina koto na emra no ene no edi afen so woda omanfo ase sa abre ni abra no no oboposi echidom sebeyi a obetimi ahwe ama emra aye adwuma sankrata yi Alexander Kwaku Open Superintendent of Police Director Public Affairs ena nensa ehyasie na Reverend Usubempa na be ma ba kwa no ne nam eye suspect ye Bright Bechi o finhia eye aduasa na brantie na police for de betu dwa se watumi ye die tuo akogina be fontentan kase ne so bo bi ntire ne se dipa de pa wo mpie mra se wonti ni ti ntire no so kwa da nkyenya chese wakwa bo ntire ne na ense de ntwa yi ya police for de kwata ba se wor mo hwehwe no me no ka se dia police for nsa ka no a kwadu mi ensa da wo mo ade abo no se wo hunehuna wo bie afa se okura tuo ya woni hu tumi kwata na afa wo bo ntire ne se obeji obi nkwa afri ne se me pese me true talent we de ma grada say also your bar 24 hours say ose obeto achi so for Usubempa hwe nyame adoma ho agrada me to nyankopon wallahi onza me say wallahi nara se grimalla agrada hwe e bobia wusem nyame adoma ochena ye beto achi enkrata bia posi adwumayeko no ede betu dwa o kyerese abranti awakwa akwakire no Bright Bechi odi mfie aduasa na wono ena oye Reverend Isaac Usubempa a oye of Penyina woda Glorious Word Power Ministries International ano ni 8 ochemu se kwadu a wode abona wogina so ede kwakire no enne se wo bontrene se obeku obi ne kasa wo kan ye no so enye ena afen so okura etu wabra woni to mikrata so manfo beka ye kasafonyini bi ebetu dwa na abranti yi eda na kodi ekura no edi na afen so wo bo aposifo ene enipa bi ekeka ho entrene ene posi adwumayeko ekyerese akwakwakire sa abrantie yi a etu ana ekura no nso wagye ani nyina ebo awo no mu amoaye mu enhwehwemu ochemu se enche ode ne bekwa akogina koto na emra no ene no edi afen so woda omanfo ase sa abre ni abra no no oboposi echidom sebeyi a obetimi ahwe ama emra aye adwuma sankrata yi Alexander Kwaku Open Superintendent of Police Director Public Affairs ena nensa ehyasie na Reverend Usubempa na be ma ba kwa no ne nam eye suspect ye Bright Bechi o finhia eye aduasa na brantie na police for de betu dwa se watumi ye die tuo akogina be fontentan kase ne so bo bi ntire ne se dipa de pa wo mpie mra se wonti ni ti ntire no so kwa da nkyenya
chese wakwa bontrene na ense de ntwa yie ya polisifoɔ de krata ba sɛ wɔn mo hwehwɛ no me no ka sɛ dia polisifoɔ nsa ka no a kwadu miensa da wɔn ade abɔ no sɛ wɔhunahuna wobie afei sɛ okura tuo ya wɔni hu tumi krata na afei wɔ bontrene sɛ obɛgye obi nkɔ afiri ne sɛ me pese me true talent we de ma agrada sɛ oso your bar 24 hours sɛ ɔse ɔbɛto achi so pose bempa hwɛ nyame adoma wɔn agrada me yankopon wallahi onza me say wallahi nara se grimalla agrada hwɛ ebobia wo sem nyame adoma ɔtena yɛ bɛto achi enkrata bia posi adwumayeko no de betu dwa wɔkyerɛ sɛ abrante a wakɔ akɔkyere no Bright Bechi odi mfie aduasa na wɔno na ɔyɛ Reverend Isaac Owusu Bempa a ɔyɛ of Penyina wɔda Glorious Word Power Ministries International ano ne aid ɔkyemu sɛ kwadu a wɔde abɔ na wɔgyina so de kɔkyere no ne sɛ wɔbɔ ntrene sɛ wɔbɛku obi ne kasa wɔkaeɛ no nso enye na afei nso okura etu wɔ abra wɔnni to mikrata so ɔmanfoɔ bɛka yi a kasafonyini bi betu dwa na abrante yi ɛda na kɔde ekura no adi na afei nso wɔbɔ aposifoɔ ene enipa bi ekeka ho entrene ene posi adwumayeko kyerɛ sɛ akɔakɔkyere saa brantie yi a etu a na ekura no nso wagye ani nyina ɛboa wɔ no mu amoaye mu enhwehwɛ mu okyemu sɛ enkyɛ ɔde ne bɛkɔ akɔgyina kɔɔto na emra no ene no adi afei nso wɔda ɔmanfoɔ ase sɛ abrɛ ne abra no ɔbɔ posi akidom sɛ bɛyi a obetimi ahwɛ ama emra aye adwuma sankrata yi Alexander Kwaku Obeng Superintendent of Police Director Public Affairs ena ne nsa ɛhyase. Okay, ebusiafo won say impanyimfo kan se mi se ni owo obakwasea ohun wan break senior team so won sa Goro Boys omudi papa Owusu Bempa chi Goro Boys and Zacchaeus any we ifudu judiciary say yawo omudi jimi say ya yani ewotumi yani ewa ahomodin yewotuo ena omugini ema police foko tata omo up to now Zacchaeus nansenya wasantena TV so esanse omo register omo wadie bi na saa ade no omo register you see stupidity they can never learn out of their life omo he owabra bono omo nsuya de mfimu da jimi say ya me kai say man we friend is saying me kai say man we friend is saying oh ebusia one god e kan say se papa Owusu Bempa enim begu asia na efri edu Bechi kwasia boy jimi fo ane maame a wo no wajimi no de jimi wo na wantete no a wo de jimi e ene tete no e de pia bonten no onu ene obebu papa ne mu ase you see emu asem a wodi asem a wodi am papa nanim gu ase no still ewonunu because they are hungry akomo diom na so akomo de wo a adenti na won fa genuine voice genuine you enkan tro bi say mama papa akomo de me hunye me pesika but then obeyusu papa no entokwa e dia pesika edu ba chi ebe funu mo I'm telling you ebe funu mo makacho eno ase obi entna se ema wonja woni kwasi ampanyi ni ho emba mbedi obi maami atem no obi entna se ema wo si jimi fo no wo wenti ma nhwew na wodi obi papa aye papa na obese wugu papa na nimu ase no ya entna se will come after anybody around you. And I make a cemetery no me. Because you see kwasi ampanyi ne se mbedi na temu a or the be come ami ngegeso and you enjoy it. So once you enjoy it, you are going to enjoy any fruit around it. Listen to me. Once I could you see what Timeka says and mbedi na temu a what they come ami ngegeso no. You go on that show and enjoy the show. The same way you will also enjoy everything around it because once you be they will feel honum. Azanku na modernam musimu ya sofo and it takes enkrofo many pie enyansanfo to know say mo ye azanfo hwedano obi maame a wote ni baby mo kwa kobunu 15,000 pounds say mo ko be a security company 15,000 pounds say mo ko be a security company sikano wa he akronfo asefo sikano wa he ba me say mo betua sikano mo fe mo betua sikano a mo fe Mr. Tidi munyama gu screen so ha mo betua sika na mo fe adan na mo di nyame din egu amanfo
Sana na mo se covenant seed me say me will report egu mi table so be 11 nkofo mo complain di yo ma kire me omo how omo de ba sa covenant seed no so no anya ejuma up to and how no da ho aya even worse or how near man near omo de ba ye omo de mu tua £500 every month, $500, €500 ya kira omo mu tua 50 ndie utia mpo a papa no bo nya ne nkasa nti omo covenant seed no so wie no na bodyguards ni asofu nketwa no oma picking crofo na mane o wa ne atro ye ne obo mpa ye o how net sen na automatically they get chance into your life to penetrate to draw your money akonfosifo wasia boy he woni ana wo te ho Jimmy for unsu nyansa hu se utim betena se beka se ena ya police for the car be bo kam aboa na wan tokwa edu bet wan tokwa na wokun Kwadosibu ene musi oye angel na mami ngige ya bronsam no wan tokwa na mami ngige ekunti okodi kwadosibu atem kwadosibu di nam se mami ngige afren so oye bodam fo nti onfa nche no e no opanishi no wan tokwa o sorry obetena ase no o say papa memba ko so ko pata ntokwa na dane ba no so edu bechi wechi o ya aboa wa fun na ewugu no chimi ebi eneta utirim edu bechi wa fun na ewugu no ebi eneta utirim o say wa so na ewugu because o church members if they see you nyoma utimi dia no so ye na nothing show say yourself for to do ombeja so mark my word ombeja so one by one aboa yamfa na say na mami ngige ni mami agada kwen de bia obi a mechiawo mami ngige eni mami agada na eku ena papa wusu be mpa ko so kopata edu be ti wo ya aboa nyame ntua woka sanka papa be mpa na onya mami ngige su emfa so a ke ba na sai no wakase o mami ngige eku ntokwa ntokopata ntokwa no edu be ti kwasie yi Jimmy for wusu wa school educated fool ibisa question say udi yendin tum say na mami ngegeni obi na eku ntokwa mami agada na eku ntokwa ena oye den papa bemba ko so kopata aboa yo dwan mo ebinita mutima mo jimi amunje mu bisa mo question say eba na say na obi timi koso okoji obi eba na say na obi koso okokon obi that means nipa no osumbu ma wo oye bibi ma wo nya ne so mfaso jina nya meche anti mesi bichia echa ifia bichia sanka papa mpa na onya mami ngege so mfaso a ke ba ne sai na mami ngege ni mami agada ku ntokọ be koso okopata na bible na omo kan mami ngege ni mami agada na that time na bible na omo kan na omo ku ntokwa by then na mami ngege defend o papa no kwasia boy chimifuo na mami ngege defend o papa no o defend no eminti ena ma papa no say obi a me doba anasa o me doba a wo kuma me o defend me no say woni obi enya ntokwa na sa nipa so me ne free dia me bargain to him to separate that fight aboa mukasa mu ndi musa ko school de bia me kache mu say hwe mo jimi a mo feel say yakọ school yakọ tena class nkone mo boa mo ye mo jimi number 1 me say munyansa e ma school broni emfa school bae no na efie nyansa ye na nankanso amo omo de efie nyansa na tete aboa teacher ni njira blackboard ho enkyere wo se papa na pra wo dem ye kyere ofifie teacher ni emfa aba njira blackboard ho enkyere wo se kona ko twiusi aboa ye kyere ofifie inti school ebetu efie nyansa mo amo sorry na mo ye school na ma ko school me educated nya mo se na mo jimi mo hu nyansa school adia minim se uwa efie nyansa no school o the polish you abrabo how to present yourself how to do things na mo amusi ma ko school bebre na mbo no mo jimi sin yampo na yanko school yampo na yanko class dan mo amusi ma ko school mo jimi sin yen what I know say school no e polish you o kasa no say aso me be kin e be hurt me nua me kan say e be ne ya me kan say me na o kache ma use the brain emwa pasia onyansa ka bo say sanka mami ngige na onya hwema o papa na there is no way pacho mambisa question edubachi me tell me ana say why put na me boni din why na me boni din
na kwaku bronsam etiwe na so ne obi nya ntokwa o papa wo su mempa be sorry so okopata sa ntokwa no edu echi na kwaku bronsam etiwe so woni obi enya ntokwa sisi a o papa wo su mempa ebe sorry so okopata sa ntokwa na wo ya boa mesi eye jimifo no emwa na omo jimi na omo so mu de omo nsua de omo adwene ye adwuma no these are the people that they are going to fall for that ubetena sia dede na we no. But me, somebody like me, you can never buy me because my brain is too mature for you people. Yeah, come on, yeah, my brain is too mature for you. I think twice before I do something. To me, how you treat me, that is how I will treat you. You give me the respect, I will give you the respect. You disrespect me, I will disrespect you. That is me. Most when you see me as a human being, I will see you as a human being. Because I think twice before I do everything. I always think twice. I don't just wake up and do stuff. No. I think twice. Ibisa say, na kwaku bronsam ti we. O papa beso oni obi ku a, o papa wo so mempa beso so kodi pata ntokwa no. Onko because onya ni so mfa so bia onim no kura onya hwema no. Susanna Dafo ebie 200 stars mame Yakupon ensure papa bia osika we efri no ehonum emboma be emawo nkwatentini ahoden enye odia Susanna Dafo nyame ensure papa abusia fo bisira munda na se emame meti we nipa menya ne so mfa so adentina mekun amengidi mekuma no because me ba media no so na me ye viewer me ba media no so ojime wa too emma me the platform and then adofo me briama wini do na eye because of amengidi even if I have my personal lovers munsu nyansa bi wa ha even if Rati I have my personal lovers no it was because amengidi gave me that platform. Akosombo donko asan ebie 200 stars or the support to Rati TV. Akosombo donko Nyankopon ensha papa nkwatentini ahoden enya wo de wi asasika we fi ban e ho no embo ma bito. Even if I have, which is true, the material I have my own real lovers and they love me. What must I say? But ask yourself, Sankamenya platform where am I going to meet these lovers? Where am I going to see them? Musu nyansan Mwajimi Moya mwa Mami ngege enye Mesi Kojosibu eye angel krama mwa Nanka wase dubechi kwa siye and only wase form wano and wasanka modi some media respect Emma mami ngege because yase o konfoboni a watana yare fo ho ama konfoba abano sa konfoboni no ye yine yimu oseden ye mboni di mbone because onye sa konfoni ni edru oni shekra no he was able say obetimi atana yare fo no ama obi ayeden aba konfoba na aba mo sorry obetimi sorry ana kwa yesibo hwe etama ho be ma ngege ye no abrabo yesa na we mo ye mo anya mintua mo ka mo agimi tama on ba na mo ye no na odi mo sinatem o ka che mo se mo se no wonye sofo oni bible mu mo se no o twa ntro odi anonti oyo efa kote hu edi turumu nsema no o ka che mo ni mo ye mo anya mintua mo ka nyami ontua mo ka nkwa siafo mu fufura na mo yideda na ama me say amika no bi nkyere mu mu marke ene date na mu fanto anopaja me chiawo na ya me chiawo wo suban eti se nyinsen madam Catherine bato me chiawo suban wo eti se nyinsen there is no way on earth obi ebetimi di ni suban eti ni mu asie da yes obetimi di sie pretending. But then no matter what you do, that kind of suban ebepi abontin ken. Me say, usuban aye usuban. Eti say yinsen. Odi sie se den ebepi. Debia me sha sie me ba me de wes me kan se me kire mo say. Rati how I do my things. Send me tie. Se me ni pa bonefo. And me pretending in front of one. Send it tie bia no. One day God is going to expose me. Debia me kan se mo kire mo. One day, God is going to expose me for you to know my real color. You can never hide anything. So why won't you be yourself? Why won't you be who you are? Say, Obi Bedo. But only for you to pretend to be like a humble lion, to be like an angel. But then later, then you become a tiger.
suban bia mu fi se mami gegegom suban bia mu fi se Kwadwo Sibo kwasiampanyin aboa ambo bread de ntwie no ewo mu no omo nyira mu suban se ne tebia bepi mu onyansa mu buse mu se mami gege eni anant more than 5 years oni ye nyantokwada wendi atemda only for one man na odi atem ema mami gege defend ye no sa man no be mami gege a na mami gege ebuafuma ye ne nyantokwa. What can I say? Have you ever sat down and thinking to deep down? Until I make us say, me obi na nansa nipa no, me we na adwena mo say onye matured na adwen ye nkola adwen baller obeda baller because I need matured brain. Somebody I can also learn from. Obi a was so domi, obi a was so permanent. Me yard na ye, me deep one, obetime defend me out there. But between me and nipa no, the person will look into my eye and tell me, say, hey boy, you fucked up, you messed up. What's someone yet? These are the kind of people that we need them in life. If you want to be a true winner, if you want to be a truthful soul, you need such people in life. A person, I'll bet you have him or do sudden at the chia, or no normal sika di to the and as a woman, one is sika di to one man say, so who can look at it now, or bet Jow, or can look at Sewa, Uber Jenny Anima, or bet showing. When you are wrong, the person will defend you out there because it's mean to me, you don't know what I want to know. Mean to me, no. Obi a me say me don't know. Mean to me, you know what I want to. At all costs, even if it takes say be me come, I will defend you out there. But between me and you, I will tell you the gospel truth. And I don't care if I tell you the truth and you walk away, you go away, you better go because your soul in you hates the truth. That is me. Tina me tu me see me insro nipa, but me bunipa edo nipa. I respect people who sees me as a human being. I respect people who respect me. That is me. Look into my eye and tell me the gospel truth. That is me for you. Don't lie to me when you know, say, I am messing up. Don't do that. Because if later I find out, say, I was messing up and you entertain me, you made me know I was doing the right thing, you are going to be my worst enemy. That is me for you. I don't know how to pretend. I don't know how to be fake. I speak my mind. That is me. Enti, Sanya memeti ha, amekasa. Meye madie. If me pretending to win people, if me pretending to deceive people, one day, the God in heaven, the man who created heaven and earth, me and you, is going to expose me for you to know the real me. You may tell Maka, I'm a quick-tempered person. But then, Nyame actually grace be our home. That is why I love God. I'm a very quick-tempered person, but God has given me some grace be. I have the heart to entertain bullshit from people. You only see me reacting when I think say I'm full. I can't breathe again. You only see me reacting when I think say no, the cup is full. I can't take it anymore. I can't breathe. Then I need to act. But when it comes to God, what me say? What me achedi bi ahun. Be ase musika ntimi nto. And people don't understand why. Anytime I'm playing gospel, like I enter into the spirit because God has done a lot for me. Misano, makuma nye rough. Makuma ba missing bodamfo. But nyami mama abotre. To condemn, like to take steps. Adia, you know, sadi with a bomb. But nyami mama abotre. And they are dealing with it. Or mama are dreaming answer to deal with it. Most of we are suffer. Do bechi na powerful. Enti mo ankasa mo tenase. Na mo hwe ne amoja. Is this the gospel? Are you preaching the gospel? Mo Bible na matamato mo se mo som no. Bible no kire o say, sa wo yonko bo wasom a, san da ne ha, e ma no no mbom. Nanso enne wasiampanyi wafuna wuwuo, kona kotwe wo se wasiampanyi na wo ba wiase no, e bra na bepe ntokoma no. Me ka kire Kwadwo Sibo kwase se, eduma chi jimifui. Anytime antokwa beba, aye be ku ntokwa na ntokwa no beju no. Before you see no, na kwase atam aso live, no be kekemu he na funa wuwuo, sa we binta ni trim. No ko. Na san escalate. Na yakun. Mami ekwa wo so si den rati
I will wash it for you if your heart is not good. Mate. And where then Sylvia Stone Michiao. I said a little but mighty Yamin Shira Papa. Me catch them say because me want I study people. When I'm with you, me obey me come ha. So you will be obey me. You will be also do me. I study people. I watch how you do your things. Everybody. That is me for you. Me no one as a human being. Oh yeah, then I'm watching you. I'm studying you. Because I want to know, Richard say, I salute you. Gumbe Sanrichiao. I want to know if you can match me. You can match my soul in me. Hey. And I choose people. That is me. I choose people. I choose people. Before I choose, I have to watch you. I don't just jump into people. When you come to me, Michelle, say me soon I tell me what me say. As soon as see man who kwanya, I give you the chance. Miss Robia Michelle. Miss Robia say, no I me do for preocupe. Na say no yi mi see. Miss Robia. No onemi Miss Robia, onemi say. Na say no dwane ja me nim so ko Afghanistan so ko Patanto ko so ko Liberia, me ni be bi ko e. I choose people. Me create me hu na me pe wasema uchia me na me gisoa me se o se busu se ya ba me hu na uchia me na me se na me kama no tumu a de me kram pew unti me match me. I hate fake people. Mun kaya de said this was this same abrantie no di motem oso mo se no oni Bible mu oso mo se no ya fake muslim bu ya bondua no that time you see mommy get a friend Nathaniel. I still have all those stuffs here. I still have all those stuffs. Mon kai. Sena oni akwa we ama papa no. Oni ne ko ba besia o. E gina ne naso. E kuntokwa ma abrantie no e funu no. E no ba he ne namu. Oba ye no. Nti me ba wo. Mo se mo ye prophets. Edu bachi una wo se so ye prophet. Nti mo hu sa abrantie we okura mission. Enti yem fa ne se maami ngege ye buru samwa Miss Lovia wo sre me sa wo jani jani banyame adum se wasan ede wakoma na asan banyame nhira wate yeah you are the people we need in life nyame nhira nyenkofo a they pretend say they are angels, they pretend say they love you, but then no mu di boni ahyesumu ase nyame nhira yem fa ne se maami ngege eye buru sam yem fa ne sa so oye buru sam but edu bachi kwasiampenyi wasiampenya mukura Bible la munsu nyansa at kodosi ojimi for the age na otimi betena se apprenti finger say eye maami ngege na kan say kire nti no bedi atem maami ngege na kan say kire nti no be react ye enti se wo ye nipa na wa wo anye ebjunso ene ta wa adwini mu na wa adwini ewuti ewuhuro saa na anka wo ndwene embisa on question say enti se me won mamienu na baako ewo yemfa ne say 22 years ana 25 years na baako ewo 16 years na 20 years 26 years na 25 years no ebe so no akodi nsem obe di nsem no ofie ho obe jimi ne ho excuse me oba na obeka wo appointi ni nua ketwa no 16 years na mo say 16 years no ne kan se me nkoye na maka no asi mejai ubeko krom ubeko adwuma ba no na 26 years 25 years ase di nsamoni bio ubisa na no point finger so we maame o ye papa na you are out there na wo mamienu na oba panyin o jimi say ye me pa ocho na se uhunu se wo panyin toto am chombisa question bi wa Priscilla ciao so we maame now your papa out there. Na se umamienu opinino 25 years, any 16 years. 25 years be di boni obe mercy up de bia, obe jimi no de bia. Nana adwoa amwatin epiem wa hanom. On the obe yiniti bia no na otitia. We bie 500 stars. Nana adwoa amwatin ebie 500 stars se or the supporto Rati TV. Nana adwoa amwatin bibia sasika we fi Nyankopon enhye honoma enkwatintin en amodin enye wodia
Faustina Samson na vida mame maso konofo ba kope mechia mame bibia bokode mechia papa wa ba tena sema oba eberima Faustina Samson akwa aba ena wasu bio na tina yiri amatwe kankan mechia wa ba tena se emai sawuya mame na wo mamienu na se pinyinu de bia wodi nsamone ubisa no na o point finger at ketwa na ti won tena se wo wo ba kwasea wa wo ba jimifo asante tin wo jimi mu oba wa jimi awon nyansa wo so awi tina meka se mu nyina mu ye zombie mu pro max mu ye original zombie pro max mu ejimi ai kenke na abin Miss Lobia abin odi jimi ba ye jimi be hia wo odi ade fefe ba ye be so kama na kwasia weti abontin meti bisa wo mu jimi ya edu be chiti mbetena se point finger say ampa say sta Monica michia bia bokode edu be chiti mbetena se e point finger say ko yo sibo say maami gege ne man here say na wo kan edu be chi wo ya aboa one wo se ni mo pamfo no mu bisa na tina no say emra na owo echire na odi musinatem me se menye gwa aba mamwana odi musinatem na maami gege fighting no eno so na kwan ena suma no se ombedi atem wana na kan nsem eche no obedi atem ana na that time na ya mankado because no ya mankado na nam sata se ya mankado ana mo chimi ntina ya president mama kan say Ghana for more short memory ni eyatem didi o but no kre o kan no nipa no brefi say o di atem but no kre more short memory mbisa mo se emra na emre na no we chire odi atem odi musinatem so na kwan na no so na maami ngege na command information no aba na odi atem maami ngege na sa metena se wo defendi ana mo ye muwa bi nkwase afu ntwa mo ejimifo asifo asia edu ba echi maami kan ko bi nchire o de me se ebedu ho Elizabeth da kuma me michia we sa to me michia Mampomboni oba fefe michia bia bokode. Munti we na me fa de man. Mindi wonum ene wodam ene wojimi no. Mimi wonum mimi nanchie mimi kraman mimi ado ponko kwasia ba like you. Woni fa na po woni mrebo kwasia mpani okuru na wanya stroke so wanya de eto kwasia mpani no go and insult that idiot. Okuru na nim tantan sa abo no go and insult that idiot. Abomu apoa kraman bag bigger woni mrebo wati bodam fu atisa kwasia ba like you woni chaasi woni mrebo kwasia like you mi panipa bedi matem ukon sa osono kon at the time tisa o bedi matem abot sa kwasia kwa bodam fu like you Facebook awon ne dam na ba ne dam ba na your friend won take kwasia we ene ye ne am wetima kokoko haidan budi black young mi chia bia bokode ebusiafo mumbisa edu ba echi ya network ni okay ana I think your network ni nyo mumbisa edu ba echi say we member man na we need to appreciate people like Mami Ngege because no mo anka ensema nkofo de betu so fo usu dem paso ene maso no enka wi wu Mami nyamisa wate nyamisa somebody na kore Facebook awon we need to appreciate people like Mami Ngege because no mo anka ensema nkofo de betu so fo usu dem paso ene maso no enka wi wu wan ba bia eni Mami nyamisa wate nyamisa somebody na kore Facebook awon we need to appreciate people like Mami Ngege because no mo anka ensema nkofo de betu so fo usu dem paso ene maso no enka wi wu wan ba bia eni Mami nyamisa wate nyamisa somebody na kore Facebook awon sa stupid guy we emra na Mami Ngege ekasama ne papa no na Mami Ngege di nokre enne na won kasama ne papa no ondi nokre edu ba echi nyame ntua wo kawate sa wutimi hu bibi
se maami ngege ya de biye ama obetena se nyame nhira no na wo ka no kre na enne wa sorry etia that same person say wudi na temu a nyankopon tua wo ka wo bible na wo kura no bible no jeje wo wo bible na wo kura no pulpit na wo ko gire nim e kura microphone aye wo funa adoa aye wo se wo ya kese no a wo preaching sa pulpit na enjeje wicked people enti me bawo enti ade a mode ye obi na magimi nti na me se me de me ho be mamo ana me no mentena se emhu se wo kene bi se na mbetimi di aye me yesi wo funsa no ahwe wo de yesi achacha ekoto se yesie ni nu achacha the way wo se ye tin ni nu anu no e no bi sa se enti se na daachi mi wu a ye besie mi nso an it takes only nyansani so bi sa sa ne ho sa question we yesi ko to se uyonku abadi ehia no asensio esi nso de because one hwe ni ya eja no e be finish na beto de no o to sa aboa bi esi wunu aso a yesi ka kire ne se so ye so enka nchen se so ne so yesa o ka so ne so a o finish so a na oba so menye jimi for ungrateful beings Esther Enchimichiao ungrateful beings church fools asore mmoa ejimi for omaka omuntum abom enam amwa jimi monkai hwe tinamudi mo ye nyansani be mpa na timidia iso ode ne ho ebebrem Susanna Fossey Wise from Rati, thank you very much Sister Susanna nyamu ye nyansani be mpa ena obeku nyamu ye mudi ya mami no no so asore say onu de mu mfa nye no no de ho abrem it takes all the fools emwa ye de ade ye omuyonko a they don't sit down to think they don't question themselves say enti ade we maame ni wanya hwa mankofo no da wankasa mo da enti anyebia eyeme ene ye di dunia ke be me da na it takes only fools to think this way the right people the world thinking beings whenever they see say ye di bibi di omuyonko no they sit down be soon about you say wa question him when you the right answer they may can say anytime you want to get the right answers from your problems and as a big koso I be koso open solution to it more times sit down alone got to say openyi bi esum na body say anya say woni ska wo ana say come na dinu say wo got to ese openyi bi etwo na we sum na body na ne nsa we esini sere so ana say table so ana say penyi no openyi no wa yese no wa edinya nyese woni ska nyese wodi nya nyese come dinu awoni duane but all train will be sent no question you be koso and all question him and by the time I'm betting you know we need the right solution. Miss Love, you're saying they're king for a reason. Thank you very much. Miss Love, and Yamin Shirao. So we need Yansa for Enamwa. Usia Yansa. What I say, Miss Love, so we need Yansa for Enama, Usia Yansa, we need Jimmy for Nama Jimmy. The more Bamino, and Yansa for a Bamino, Monsieur Yansa de Bia. This is all person who need the right answers for your problems, sir. Sit down, Sumaboji. Think. Men follow how enko swaobi o how innocent soul our team baby now the koswano nipa da sene TV ase at ni age wasi ampani at ni age o Jimmy no o blame enkrofo timbisa se emra na o di atem no emra na wo kan kwasi asem no so na hwan na ehye nechi yemo we na me nkoso we need to appreciate people like Mami Ngege because I know more and someone go for the better so for who's been passo and the mason and can you one baby I need mommy Yamisha what Yamisha some of them not correct Facebook I won't we need to appreciate people like Mami Ngege because I know more and someone go for the better so for who's been passo and the mason and can you one baby I need mommy Yamisha Oyesibo amega binchiro wankasa unim se me so life a won tete o
Untiminda, and me, I am your boss. What's ya you see on no use mole account no. Waba on say me block you. I command you say yet na koso life. Because wamba untiminda. I command you say na koso life. What's ya? Me say I will disrespect you. Me many yepa. I will disrespect you. What's ya penny one bobra. What's saying go for a bear nyina. Nipa anwo nyansam wisdom anke wo se wo bra wo hase as nipa da sani o maame wantetew o de jimi prani kan etetew o di nsemone no so o papa de jimi etetew o di nsemone o jimi no so e na wo sa kwasia no jimi n'enyi so empanyifo kan se mi se obaako e na ewo na nso nya obaako na tete enti anka se o maame ejimi na wasoso wo nkwasi asem so ma wodi eni o papa ejimi mo wasoso wo nkwasi asem so ma wodi eni ka wo pia abonten a abonten so fo sa wo kofa adamfo sa wo kofa obi oyere anasa obi anu nkwa efi no is nipa no so duty say fault I wo ho no obeboa ma we film bakwasia wan bro ho se only for you to disgrace them nyame ntua wo ka aboa I'm your boss Kwesibu I'm your boss untiminda that I will expose you. Me say wono hwe videos no ma twe wo say dozen. I'll bring everything out. Ma twe I will not say so me chia videos no ma twe wo say dozen and I will expose you. I will let the public know note no say full scarf note no. I am ma be say I will expose you. I will let the world know who you are. Foolish man son. Aboa. Why did you say we bofra abre apeche? Asia at age when Jimmy ya utimi ya de na oblemu. You can't take your own responsibilities. Say stand as a man. Say hey, I did it. I'm sorry. It's my fault. Even if somebody sent me, even if somebody asked me to go and do it, I did it by myself. You can't be a man. Me see, a man will be called Ghana. Now by friend me who small phone so. Ratty, and no boss Jackson Kasa, no man bodyguard, unim no, or whom saying pe, and that didn't say akwa we nye bema that day and I'm who say unye bema ti usro na mean slow I know you omo nim wo and omo slow en kwasi ampafo no omo and omo slow o twan ate na mi shaw some de no kore de be kukukum susumu ha adwen enu ba chi brabetie ade we ene one onwa no a mo chimi no mo mbeti ade we na me bisa mo se emra ntokwa no e baaye no kwan e na gigina mu how many times mama ngigi so life mo mbeti ade we yenko capito apostle Michao capito mejo subebre na mpomo e na mi adumu apostle aw Eda wasi. Se bibi akoyi. O nyame adum bibi akoyi apostle. Good. Nyame adum bibi akoyi. Good. Apostle fire nantia. Ni chia onu wetiefo nyina. Obia ene ntenefo nyina na program ya wo ye ama bibi nwe dream wo baby bam clarification be from war asana matwaso. Okay. Pacho baby love na damfu ni abastam. Yeah. Na mi betu omo mieni nyina aka. Hey. Apostle, asemi ami ba be kan wo. Nwe dream na mami nka. Won say asem no ba ya ebe pie say yesi maka oni mami ngege won asem. Before me to us audio we so no. Me timi baby ena kojo siburu e ka kire me se capito akodi onu ni maami ngige nkonkonsa edi ama obi se onu kojo siburu odi maami ngige we kojo siburu ne ka kire me kojo sibu ena ka kire me se capito akodi onu ni maami ngige nkonkonsa edi ama obi se onu man akwasi ampanyi no odi mami ngige
ono ka kire mi o ba won say Capito e kasa wa hanom no o pretend say onim ye koso but he knew it o ya we pa yango who kai sa issue no one said lady bi be frɛ won ti Kumasi good lady be poach lady ni dey meaning but me mbo bi adin wa because those on kan but personally me ni personal problem what must say SMP but personally no me ni personal problem and I mean to say wakoje me bia kan ho asem born into no me mbo bi adin whatever I know whatever no there's nothing but yenko men o si o na danfu pa ni Abastam and I'm sure sa na media me social media me na anti media oba say NNN ni anti media open your hands in your Brazil and I'm need nkomo ya kasa ko echi e ma say me ni nukura no we have something going okay yeah nti oni mi din nkomo sometimes obe frame me no ni Abastam adu say kasa but it got to a point Abastam frame catch your sister and say me Abastam the way obusa me question nyom obusa me comfortable nti o frame me na ye kasa me person obebusa Abastam bebusa baby and oni mi kasa oni mi kasa nti no onu sister no embedu be catch him say Abastam kana down for me baby laugh and I'm sure some dey send them baby laugh me no baby nti wo show ya wo ye and ama me hu bibi and am person mika sister no be poach me oni mi kasa no and obe start Abastam car Nana Brown edimu and am catch her sister and say ni Nana Brown say me sana o me person meti or the car baby o start and so me nya o na ma me say ono Abastam no say on fa Nana Brown ko edro so na me say o there bi wo ye eneni a me nye sa because papa de me mu sa akra no chi nsu man sem nti me nye na mum ye nhwe se ne be ye obetua an sika na ma wo be ka me be frel e be bon asem we wan amane so on say Capito a expose wa ha se on say Capito a expose wa ha on say Capito friend na wo share asem na se no o pretend say wo nim ya Capito e kan but on say as time goes on Capito a expose no say wo kai say me be frel e bo e kan asem wo kire o and so see you see how devilish or ye edu e ti kwasi ampanyi in some way ote happy mama ngi platform so eno so mama ngi get suma no kwasi awe so on go follow on be ku santo pa no mama ngi na suma so me sa interview no e mi tua mu nyina muka say a grown up man atan say din se money with dimusi ato he mama kan che du ba chi woni wo papa osu be mpa any church members ni asofo ni no he some of your people are omudom wene they are disappointed in you people. Ask me why they are disappointed. Because of mo enti ana kwasi ampanyi we wa mbobra odi ma o mbobra sen onu ene ne yiri ne busu nyina entire busu nyina atem edi ogumukunu mu atem di mu yiri atem basa mu wie ya na mo san kwakọ atem sika adi akoma nipa no enti mbisa wo those is na ya ni mu ekuntokwa no ana rati mi yi mi hu fi mi ka hu bi no enkrofo na omo gina mo na mu na omo kon amo no mutimi oni baba mutimi ko man san krofo no sika edu ba shi mi bisa wo no pa wo so be pani church members any asofo nketo an say enkrofo na emra na yi mi ka hu bi ana ye ni mu kuntokwa no ana omo defend mo no ewie chere mutimi tam sika puduo adi koma kwasia na odi mu atem na nkrofo no ekon amu akwande ko ebi maame so ebi mu kunu mu so ebi mu yire mu so no mutimi twa san nkrofo no nyina ho etam sika di koma we san nkrofo mama mu sika nyame God is watching you people mu se mu so nyame all these people are disappointed in you low key they are really disappointed in you yanko good enti ni akọ na bedu ba bi no amame oni mi din komo enti mi na was through with them say enen enti ye din komo one day bi no ka tell me say asem ya mi ba be kan mi say last time bi na mama ngege ye reference to sa issue we and obe ka tell me say onu ati say nkonfo ka say mama ngege ni kun eja na mi say mi asem we no mi ti na mu mama ngege no wakun okupa ma papa oni na tina na mu wate edu beti kwasi ampanyi wati Capito a bodyguard
a bodyguard mpo I realize this say maami ngege akon okopa amam papa no nyame ntua wo ka edubachi nyame ntua wo ene wasefo ka and anybody who is in support of what you are doing nyame ntua mo nyam ka a bodyguard has even seen say maami no akon tokwa akon okopa amam papa no mwa sa na tie dia yenga ye mompae se bibi sa ho dia mani sisa na mimi kan asem say it me wo after 2 days na mami no san be frame as on interrogate me una usi mami ngege see natina ni mami am see natina ni mami ngege eco programs ba mi no based on asem obusa mi no mami ngege natina eco programs na program no mu kon mami ngege di ni ba no kon ba asem o kan say sa na tie dia media minimum na say odin kwala no kon it might be there will be an iota of truth which minimum asem am kan ni it diama me go back to sasem when say which we say it was a planting say baby lava down for ni Abastam into just say omo instigate maame no number busa me sem so that they record apostle patwati masie the program na wo ye ya meeting na ama dua kosi asem so which we say baby love oni na brown eye close omu kasa what you must hear now Mr. Mami gege mi mami gege hu asembo ni biaka na mi hu asembo ni biaka na nipa boni sem na akọ ma wi na aba na audition royal mesre no ene na asem we ma beka ma wati obi bu se program bi ase a obi trotro se audition royal the picture na ayele o fa menga bote o yo ten o feel late o fine o sanwa godu na o fa na ogu na kelo ye hele woke ni baaji on mishi woke kelo ye ogu na ye woke ni baaji kelo be woke kini ba gwa am say be oni papa be kasa and no anya no kre enye no kre da mami no onye mi boni da mami no to mi foni mi kasa ba oni pa boni sem sister mi kala sem o kuma asi eno oni mi di ko o ka o me se no di shero ya kuma papa se mi de mi ni e hye wa ye kasa se ni o di shero ya kuma papa eni sa na mo wo po mu na se mami ni ye bold o na mi si hwe mami no she's well educated o ena ni hu ofe pa ena o si o sa ena mi si o se mi obi a mi no kwa out ye di nkomo ena mi si o mi won picture kra ena o si obehwe ena mi send ye na mi send ye no pick picture no won sa picture odi share ya picture issue me hu be di ni which na no kra nya me nim hwe mfa ho but capito edi intro to me so baby which enwu hia me ewu capito no wada ntino me pese nyese me ne be kunto bo wada ntino ja but odi share ya picture me hu be di ni na me nim be lucky am here say odi share herself defended me backdoor on this case because we na picture no fi nipa no ho I call this share ho na me nim hu bi me audition picture cry the capital di kire me no na wo phone so no chem se wo audition ni o wan fan sen me but na ye twa ntwa to say me a what I say but nyame sure audition say o defend me emra sa picture ni shun ba o backdoor no audition stood as a woman which she knew the truth, she knew where the picture came from. She defended me, said no, this is not Rati. This is not Rati. I mean, sure this baby will be yeah. Now I say I'm sorry, she. Me mama you do now okay, okay, sorry. Oh sorry, hey, Jan Yita. Ona can't grab me a few no the man Abastam. I don't know how the thing got out. But just say me the audition royal picture control be. And now audition royal and Ben whom he said, no, it's on a different ecra. We to know me job platform so up my mina to me see the meaning kasai. Or no soon can say me. I'll be so general so be come myself now. Audition royal di matemo say e be me or nadia man na dia control me do matemo. It's not a problem. Besides no, or your mommy penny. It's me to me disrespecting in any way. Everybody. So what's it?
Yes, sorry, you bebre, yet will be bebre, say, in Cranfon, Wadi. You see how, oh, say, or did you say, near SCBR, or not in Sako Canadi? Ah, until oh, yes, sorry. Until no matter how, our this year, Nakuma was soon, or the Bechen. Now, Edu, was Yampany. Meanwhile, the entry one, away fan. Ah, Manfam Baha Beshimi, Manfam Baha Beshimi, Manfa Ambaha Ebeshimi. La ila illallah, la ila illallah, la ila illallah, la ila illallah. Eba. Basa me dia de chiro. Na me bisa question say rubechi. Eyewo ana opa papa bempa nanim guase. Eyewo ana opa se nanim guase. Opa se nipa di na tem day in day out. Me kai say wo kwase ya Jimmy for boy ya. Ana obaye video. Ana papa bempa ba so. Ebeye den. Ebe di maame atem obeto maame ho ewo show so wo hifa ade we mi wo manfa mba ha ebe shimi eye wo kwase aboy ya na oba so life na ebe do wusu bempa na be ma bo akwa no ne nam pa cho twen nye na me hwe wai dance eye wo kwase Jimmy boy ya na oba so life na pa bempa ba so na oba ye den obeto maame ngige hu ene sanko escalate ma mingige ne ma mingige babo pa no audio ma man bufu ye eye wa kwasia urefi uba na obetena sia urefi say moye sister no bibi say enti Argentina wickedness obi a mose mo ya asofo obi a mose mo preach the word of God obi a mose mo san kra Jimmy very good I found it eye wo kwasie ana oba abonti be ye video we ena papa ebedi maame natem yenko bia maame nche na fia so asen ka wa na kire sa ne ma no otumi kama ne siso nye we mba me hade say we an loose ene na ne ma wo ho ena wa friend ma na ma meko ena na sikana na wo so no de ma ne ma no de ma wo ma yes na nkiyen fo wadwuma ne enye gya on fo wadwuma no enye gya say sikana na de ma wo no ye kra de enye say sikana o kwase akasa video no baya you me bona matiase video we e no baya ye na mama ngige ni papa bempa I like mama ye din get jam fi mi chiao haji Aisha mi chiao thank you why you do and all say anka yemfa wadwuma na yenjeja so at the end of the day no ojitum say omo fa mama ejuma ojitum say na mama ngige ye ejuma bia ma omo edu ba chi na mi ntua wo ka o puppet no uko jina so bia no me yenka wo no wasefo to say at the end of the day no na maami ngege ye ejuma bi e di amam ejuma no ye no na sa nipa no asoretia no mo ni sa abronsan no bua kwakwa e ba ko against no na me ntua oka yenko bi ko ye ni ye ejuma no se ne ma ti ni ye in charge apartment na so open ya bra be ka ho asem apartment na so unyaya ka me o kan apartment asem ba o chewo why na ye ejuma o Ghana Commercial Bank na osoro akoji ni pay e wo ADB meti hanu me betena so yi enen live am so yi ena mo chair ma chede wo live no so ne boa mo chair mi sika e wo so this is where I work this is what I'm doing in and already ba aha na be free aba but you see this guy boy we mo de mo hwe na wie ye nyame be gu ne limu ase because wonye soft me say enkom se they come out ko josi bokwasi ampanyin fa me humpu keke me say me di ni twi me ton me ko toilet me di ni twi me ton we boy we because onye prophet ba ko hwe so ma no eya bra ne beka no so ho asem say djuma na ye na onye ni free edu boso me na sika ne maya ofre agi won task utumi place demand on the money don't make it look as if say obi from say be ye djuma no ntu mo nyina mo ye mmoa edu ba echi mo nyina mo ye mmoa ya so life ye data ni yusu life amitie ni mu ye data ana mi yusu enti aboa onfa sabe ne twe enkomo obi na nipa ndinu no onfa sika no embeto data no onfa mekoma papa no ho wonfa ne twe enkono obi nkodi no onfa sa sika no embeto data no onfa mekoma papa no onfa ma ya aboa kwasia na ne voice ne emfem ne ko huntintini ensolve boa wo ya aboa bi wo ya aboa ebi
media we so maame ngi or small blogger ntina anka maame ngi twa be okra to wo kun to kwa ma na say no beji anka muni score obenya yeah okay no odo ho na bae na ehun say adwuma no betumi ayede ben aye etiram say de ne tetema mpatu mu no sabe bombo latre ye ni fie what nti mo bloggers you are out there say you are fighting for these ungrateful souls. Listen to what he's saying. Or say maame de ne ho na bae and omo hu say adwuma no obetimi aye and omo fa no and you tafi through no smart bloggers out there I must say mude mo jimi munsua nyansa you can't see the light you can't see the ungratefulness and what's edua sankofo we mu no listen to the foolish and nasty stuff he's saying there me say me never again sana maka me huntam se meni kodosibu agro ye bedi wo ye wiase ye baaye me nim se da chibi se nyankopon to nsa e de frɛ ye be sansan yi chia be wiase biu ba ye wiase wo se meni kodosibu tin tone time because I don't deal with evil souls. I always say, you as a human being, never pray to be my enemy because when you become my enemy, it's serious and it's dangerous. Yanko Munti. Aye, etiram se de ne tetema mpatu mu no sabe bombo latre ye ni fie to me na sika ne maya ofre agi won task to be place demand on the money don't make it look as if say obi fro se be ye adwuma no ntua oka no odo ho na bae na ehun say they are going to tell you people the same thing tomorrow. They are going to tell you the same thing tomorrow. Mo amusi mo echimi no. This guy especially is going to repeat the same thing. And me I won't wait because I'm I came because of Mami Ngigi, and through Mami Ngigi, I came to follow what she was doing by then, out of love. That is me for you. So nobody appointed me to be a worker. I step out, and forever, that is me. Yango. Juma no betumi ayede ben aye etiram se de ne tetema mpatu mu no sabe bombo latre ye ni fie woni town council no difference Oyezibu what it osine ne tetema empatu mu nti wo na wagimi wo na ope ye haiwo no wakokuntokwa so they will continue to use you and disgrace you Yanko you are the same aka public toilet and fauma papa obi. And I feel pity for these young guys, sir. They are following such ungrateful Edubechi. Mranti amuka Edubechi. Muma akwa we yusumu as more chances. Trust me. One day you will come and look for this video and play it on your platforms and say Abranti be a fan rati. Okay. Yanko. Obesa exposing the pan. Yanko. Obesa exposing the pan. Yeah. Mbamcha muntie. Edubechi yawo. Pay for boy. Christiana na michiao. Chimi for boy. Eno oma papa bempa. Any mama in the game tokwa escalate ye. Mama in the bufu ye so obodius. Muntie. Fire for fire. Na me patron crofo ni honorable kan gapo. Open the pon so ni me bi so sa. Papa, Bachi, Papa, say key. Bachi, Bachi, Mini Pia with UK, Mini Babia. Now, so for 7 minutes, Menwari, it is my warrior in Tinka Day. I'm a son of Sasofo, Mini, Menquanam. Papa, we a brilliant question, pa, very powerful. My warrior. Second one is an echo to my wife. Yeah, I am coming worry. Nothing what is on to me, Minkofoso, and I get a pa, not in the meeting. Yes, our Umami, no, Sa Umami, we woman, get a baby, woman, we do a papa crowd. What Jimmy would not get it with Jimmy Papa. You see, for a great man of God, to come out and let's say insult a church member, and I say, a church goer. Should I? Yes. Let's say a church goer, a great man of God, to come out and insult a church goer, which is wrong. And here, I'm not going to blame Papa no. I am going to blame Abrantiana was so alive no. Our friend Papa ndene to some. Sa afre ya na de Papa no ekwa to jail no. Ekwa to prison no. Afre yi ene de Papa no to prison. To one friend Papa na mba show so a anka wo Papa no come and insult Mami Ngige. Ene wasiabo yi betina sia
wase won kasa ma papa bempa wonya papa bempa sofo na okasa ma ne ho ba ne refi ne ho say ye mu bi ye intelligent esen we have so many things that we've saved them rati me wo ho no me phone so today be a space in me phone so I have a lot of stuffs and messages that when you are looking for them it's very difficult yanko na unim say me man ko na me church member ni fio me sam obi na monte and so my church member na so kire me fan gege ho no so for me near ready say me go me penny so obesa expose you ni pa yes fire for fire na me patch on microphone ni ho na abokan japo me na pon so ni me bi su sa papa papa say key bachi ye bebe ni key bachi ni bia wo UK me ni babia na so for say me ngire me nware enti ma ware a enti nka den ma some go so for me ngire me nkwa na mte papa we a brilliant question pa very powerful senke no na se na ka to ma ware ba ya mte me nware na me nware so ntumi me nkọ for so ana ngeke pa no ngeke emu nyame ni we yes sa o ma me no sa o ma me we o ma me ngeke pe bi twemu o ma me we onye papa kra wa jimi o na twene ko jimi papa and you come out to tell me say open do atema men di ni mboa nti adenti na me ntimi kan cho say osofo wasede say wo sa wotimi sesa akra o ba ka chem so open do atema ndi ni mboa ampa Ghana yen culture and that is how it is me gitu 100% yeah but adenti na osofo a Bible ene kura wi ase Bible na so sin ade bia wo wi ase no e kire wo say so yonko bo wasomu a dan ha e ma no mbom na wo osofo no wo mpese obedi so ba wo pese mimi ndi culture na eye nipa na share samra no pese medi so culture enya me di culture no ba ayo eye nipa da sani ene tenase no mo inventi we culture no so you want me to respect the culture, right? But you don't want to respect the word of God. The word of God, you, as a man of God, don't want to take it, don't want to respect it, don't want to use it. But you are expecting me to use nipa, a man's command. Nipa mra washatu wono. You are expecting me to use it. Nanya mankumolo po tampiri avunko klo. Fiafito agito mwa nyame asem no muntimi ndi so but you expecting me say mimi ndi nipa mra na ohyeto wo say abofra say opanyin di watema me ndi nipi opanyin wade amanya nibi no wo pese me di so but wuntimi ndi nyame na obo me no wuntimi ndi na asem no so Wumpono wakofa na ejuma no se woye nyame ntua mo ka ba emwa yenko unim se me man ko tena munti ha na church member ni fio and so my church member no so kire me fan gege ho no so for me enti se mwate church member no eye Betty akodusi bokwasia no o se Betty na onu buafu se maami ngege de nsema ba bonten enkwasiafo ntwama no muti abonten buafu se maami ngege akotena fe no di Betty nsema ba bonten se mwate se papa no nkasa e ka se Betty nso aka maami ngege hu nsem akiro no. See, you do me, I do you. My Jimmy, obidia moja wonimu, obidia moja ninimu. Na sa Betty mi hwe no yese oba wa otie bruchiri, oba de mi si be ma Jimmy kura no, oba Jimmy kura no, eni be ma nyansa. Oba Jimmy kura no, na nka eni be ma nyansa. Ba wo Betty no se we Jimmy sin kwajosibo no. Kwajosibo yi eka ho ene ekontokwa no, girigiri. Owie no asanchu wa abegina ne platform se o interview pretend se we ni mu bi. Munyina mo yemwa. Me already say me go me a penny, so I don't want to say anything against. Now me ko you ke unu Africa no or the best say ho. Papa ntumano this FM no. Emi na ntumano uni baby okoko gifiri ya. Ustradi mu ade mi usu bempa. Over the chama me. Me usu bempa. So you see, and you want me to believe that these people are men of God.
but not rather scamming people. Listen, you be come. Be a gaga koja di fi. Or this one man radical search some mintia. Truzo usha me de nine pian. Yes, no fun. This video a babontin. Me no nyina hui. Yenya ya hu say papa bempa nante soa mama mingige kure mama mingige jani nyina mu a ko nante si. Yenya ya hu yo. But the man of God, so-called man of God, came out to lie and deny. Say mama mingige ko jifri baby. Eno ba so be chame no na mama mingige de to no oboto twi. Edu be chi foolish boy. Wo and we devil or papa na brabo. I may say, baby, I won't say the idea ko edebe ko. For so the second. On no pen in baby or koja di free. Or kwa kojina or babe. Side chick me manipulate me usu dem. Na mo baby ni patron for ya de man nyame adum ti nyame be me chen say ni pa. O babe o. Semi mutate aso. Enti me ba wo. Aha no ye ngini say ampa obi mami gi koja de fi baby. And or babe chan mo no. Ah. And also nyame yi kire no sema ontiaso mpa chotiaso na so ontiaso. Ampa se wa ben esi nipa no. Otiaso na so ontiaso. So these two things no ye the two opese me gidi se papa no ohun bibi ana so esofo. Na two question. These people are using the Bible to deceive us because they know say Ghana is a Christian country. But the moment you mention God, people are going to be humble automatically. That is the path that they've chosen to deceive you and me. But me rati as I am here, lie, because me huni chinsa. And ties me. And papa, we free and campesing can be found now. Okay, massage what bread. Papa don't pursue be a crab yamawa. Papa, send me meet me again where you're criminal. It's more apostle. Not the phone then say Kukre Janai. Only my good friend Kukre Janai. You see, words are a free opinion enum ama neba. Ah, penny for the good baby say, so uba any school so yimcha. On words a free opinion no man about. Say akola, ya kola bonnet say me. Ah, me book was you book was champagne ya. Akola the babontin. Don't so baby yet. You pay. You see? Abu be wise and cranny akakra epino. Omu Kukre Janano. Ngege. Ngege be why lucky. And yes, be ni pa sisi my penia. Kadi ama ngege. Aba ya tears yes sir. Daddy ya beda si pa say wetimi clear. But papa Isaac usi me pa na online. Samati. Ento aso. Mpa mocho ade asan. On wetimi bo audio ba ko na wo pese ofra no afresi. Why? Biama menche na fia so asen ka when the train san yema no otimi kama ne siso ama dia gba obejedi kini di woni yefa oni ngege die oni sa ge ne fe ne ngege no ngege no so kini papa no kra die so pop voice ono ngege timi frame papa mateso a wo bofo di watem na de papa ye de am so menya ni you say no recording na me de na mtai no as we do no pusa me de on record you asem dia me ka chen ngege bi oni pusa me. Wow. And I make a side of the story. Send only because I not recording. That's recording crowd boy. The pen now, I won't record him. And never pay. Recording, dear. Emu Pro Max. I will could you see what I'm paying. Papa, recording. Emu Pro Max. I will could you see what I'm paying. And then me say, I didn't soon say, ya, echo me. Recording. Emu Pro Max. Oh, could you see what? And you may say, I didn't soon echo me. It is never true. Apostle, I'm a witness. Man can't apostle and then get that someone could do that. Never in my life. Me can't talk about me from so munjai. Yeah. Huh? Nti mo hu ne di audios no ba bontin. Aha. And I'm mammy say Dabi. So who try to me so? Then I have to prove it by bringing out audio. Who tell me? Mimi nko live na later apostle nsombra. How? So when the escalate ye, e kwasi aboy we and escalate ye. Papa kan we no so onso amoda no. That is when mama ngi say sadia. E wo say me yede me ba abontin na me be tire amon papa me kai wo say papa wasoma me da. Hello, Milisha. Rati. Milisha listen.
Eyo na uswe. Nyame atom me ho ye. Emoni adwuma. That's The came no bagawaya. No size. No yanyan. No size. Upa umpo the king bakupe. No size. Ubejiato. That's Na the king the king rati. Na ene papua no kapoepoe boy no. Yeah. Na come say the obubu ntosuo no. Ene wasa abadie mu ana. Ene me ntie na me say omun check man but I think say mu chro yes. Ba me hu. So about me na my busy fit no papa anti no. Me sheda enko. Won say ni papa sofo no ekohwini pa usu bempa. Wan ka no kura papa ni ekohwini pa. Papa na nya wo na wo ka kire. Ngege say I won record. Na tina de wa record na yire. E ya mpa so. Wa record na tina record na yire twam. Na yire ama. Etwam. Enti papa dweno ho wate. Dweno ho. Owusu bempa dweno ho papa wan ka no kure. Papa ringa. Papa wa ware kura wase da bi me nware ye. Wo papa muni. Wo ye osofu papa ni. Wo nsofufo nyina aboda, wo nsofufo nkola ni nyina adwenye. Na wo betina se di wo nkomo ne yenka. Ombe bie YouTube. Na wo de wo sofu die na betina media no so ya ka ne say YouTube no so no. No ba pekwans bia ma odi akomia wukuru no. Ya meka wo ho. Enna obi twam. Na sa papa sa na wotie o. Because wo ware na wo nenam na wodidi amanfo. Enti owusu bempa sa na beye. Ena wo hyankom bone nkom tro nkom enya papa eya ampa ye ka na konkola bito ka se wo wi apetashi wo tedem ho no aburu se atwam enti ampa wo be ka nsem bia na wo refi wo ho what you say wo sing gege record wo kwa na wo ka chen gege se won record you na tina record na yere na wo timi se wo betimi kwa record na yere na no wo so be mpa dai na sengege record enya wo kire no enya wo papa wo kire se won record na sa wadu be chi na wo nanum no wo tietia ne no kontietia se eyi no papa wo so ye woni makase akese se petuo mo ba ya so kwa didi o na wo ba ne de ba ye de baba ye mfa call ba no so ye de kakrama wo ba na ye de aka na ma because wo nyo bia wo so wo ye nyame nipa na wo so wo ye nyame nipa na wo se agroboni na ye di no media no so na wo be ya papa ye na wo be kone sa simple ye na wo be kone se ya fe ama woni age enti wo na wo ma no munja jimi no na papa wo se nyame afro se be ye nyame adwuma papa hwe no kwa ye nyame adwuma na je correction no kwa se wo asore dan no na dachi wo wu a ye de asore dan na akayo na dachi wo eso wo so bempa ba na asore dan wo sima nyame ne o na je nkwase ade na wo no wo mane na media no so ye no na nya no nyankopon ka se be ye o papa mo ma ya so kwa didi o na ye ti media no so ye go ya go bone na ye ho fi no munya ne ye ho fi na wo so wo de baba dia papa ye be mo papa to pa o ya this man ya chase ya dwen mu nyina atete ne te ha na sa wo so no ho enyi wo kuro na ado bo na no a na wo mpa pai bo mo emia wo kuro no na wo so ko fa kwa na wo no wo ye na no se to sira wo bubu ni se eyi tot na papa ye de be ma wo wanu ya wanu nya ya nsen ye wo so wa build wo page na ye de na kwache wo de enti wo be di atam sen ye de no mo be ka du ne ye ne na be 1000 ye page no mo odu ye kasa so akwa etiri enti papa wo na mo ma no munja jimi na sa wo ho sra na sa papa o mountains na kwa yo fasting papa bi na kwa sa kwa pe ensra ne sabra ho na wo sra na we ma ye nye ho na fo nkwase asam free ani so ko na kwa no so aye street no aye hye ya ye hye nam ho enti wo be chase wo de wuti be bia be tiwti na firi so ya ye hye ya dwen bom enti papa fa wo ho sra na awe no fa kwa hye wo kona na ko mountains ko bon pae na nyankopon sa ma ho sra no na komhye na wo hye amanfo na awe anya ye insham kom na wo hye ma amanfo o ma o betwe be ya ye ka ne sen
Ebechia sky ye fe omo yin kwa rati. Yeah. Ye yin kwa na fe ne fe. Daddy. Covenant seed, You know. Yeah. Amanfo so what do omo sika di o. Papa wu ni ma ye ka kira o. Amanfo se nkom hye na wo call land wo kye hye no bebresi anye ye sika no ahye. Enti papa commandant no ko bom paye. Na wo de ka. Covenant seed no wo de ka papa. Because sika na omu chia ya no ene nsam na wo se ba na ama awe ahye. Na fam nkwase asem free media no so na street na ya hye. Mo ko be baby na asofu azan scammers. Na wo yourself papa nka wasori na ti ho. Na wo di sika chia ma manfo edu sika ma ayi bloggers ama wo nsira nyankopɔ agya wo nsira free wo san wo ana wani afira. Wani afira de wo di nkwase asem enti papa owu so be pa jai. Me kura me nka papa owu so be pa jai. Na ko penwa ho sra ne bra. Na wo di edi bone, wo di scam of blogger say di amafo atem, wo di scam of blogger say di asofo atem. Enti wo your bone wo nyame anim. Ti nyame twen waso, wo sra na we enti ne wo kuro no, enwu no. Na ka wo ye nyame ni panka nyame be hu mo ba mo kuro na da wo na ase no, ewu. Dan kwasi asam no, na kansam pa kira wo ma no, na wo jimi. Rati, ya da sa babiem. Yes, street na ya. Enti omo pa be mfa. Street na ya sei. Is a minute stop obiabi. Street na ya sei. What ya ba ye betwa mutie firi so. Ye bodo obia ye obia. Ma boda mo hu. Na mo di ma papa bi anim betwitwiri fom. Insha nkwa bu sha boni a wobesha ama amofo agi confidence seed adi no kwa no. E ka no wutwe wie. Amofo hyehyɛ dem nsu. So was come o mo agi o musika adi. Eno so mo beka ma ya so nkwa didie. E ma kwase ampani na wabebie YouTube no. Wo beka nsa papa nkyere confidence seed fo na mo agi o musika adi no. No beka kwase asama kyere yen. Emua ejimefo nsofo. Emua nsofo. You see street na ya se atwa mo. Momra. Emua. Bye bye. Bye. And get on you, so and get the smart catch him some castanche. And get the papa o tie kakra ko be tie de. Na get catch him said Natina and a bear record me. And papa Natina for a memfa. Also so my friend Natina person in Natina casa free simi so na me connect Natina. Sabi ya record. And I'm so get away show. Saratu mana posoni ya fine pa no ayeye one ayeye this Amadu ampacho me da so me kenke na abin enso me ma why abin pa me ma hello mami Rati ampacho say me adu na so emre de why ade that's na Rati Yes, wo tie nsɛm a ɔkɔso ya. Yes, maame kuma papa ni nyinaa no so di na tem abɔnten o. Sure. Na no ayi wo mu twɛbia papa ni ma di. Egega tem ni nyinaa. Yes, papa ni na ekeka nsɛm kyerɛ wo. Na sɛ me obɛyɛ wo kwasia ni show no so no kyerɛ sɛ oninya kwasia ni ye no bi. Mr. What yes na. Yes, the mamma no yamani nyina anya ne fe na ye nanim human masenkyene enti so nipa foforo twa na wo dingega atam akere nipa koro no enti na tamia na gas yi dingega atam no na ka nipa watchu no mosi wo se mo papa no wo ko ama no obi beka na ompene no enso so mo sole bia na gege no mu di na tam papa wo ye nipa boni nipa o wo ye nipa boni nipa kire se and someone okay no na say ayi tifu ye twana no ne na dingaga atam na wo ye twana no ne na dingaga atam ngege susu twana no ne na dinkrofo atam papa no wonye o engege nkrofo mo di dingaga atam nyina sem na bi sem ti se wo singe engege be pe no no mo kan wo fi se nyo no de ka kire wo man ko mo be ka sa asem no enti na se da bia engege hu ye o mo hi
ɛna bi kora me pese me fro so ngege si ma me fro to say the work kan is here enti esa nipa no ngege wo be na hi enti ka bebre ba wanya nyina na wo no de no yi ne yam say wo kwa ma papa no say tiny nyina so papa na prema no nipa nye wo chesade kwa waka ma me ho adwumi ne esa ayi mofla yentuma ye odi se fomoni ade na ese papa owusu bempa na ese ensema wugina wasore dem nkoma wo hye ni nyina yentro oh yeah se wutimi kasa ase we pa de na ese nkoma wo hye ma amanfo nyina yentro nkoma wo hye nyina yentro efi se wo nipa na wo se ade no wutia so na wutimi kogina baabi kasa wantia so na yi baabi odi koye ye de man so fa mecha na no ode be chamo no ode be chamo wa de ba ade ode be chamo adi sika na fe ode be chamo so wale na ode chamo so de agina sorry on papa wo gu woni mase papa wo gu woni mase ensema wo gina wa so dem koma wo hye mahuru we ni nyina entro ne jai fi se wo ya na wo hu hwe enti no mu ka se so hese obi abeka sam na se dipa body ne so yi bia wakọ radio station ye ni pa no beka atra ne se bia bai mu niema no so abegina na so dem se wo no me hu no aka papa ogu woni mase obi nyi gu ni woni mase enti ma o mu ba atake engege nyina papa na ne ton ne ma wo mu papa na ne ton ne ma wo mu no atoto ni pakro ne ntam yi wo be didi gatem ni nyina na firi sa wo papa yi ensem wo aka na ha nyina akyere se wa na o ma manfo didi gatem e bi se wo no em se biana enu mom na eye wa yi se wo sacrifice wo se wo koye ma be bi kro na wo koye no e fi se da bia wo pentokwa tofo a ke kam so when ya masa ya wano fiana wo si ho no when ya san kwasa sam no person be ne dia ene abusumi wo ne edu be di bronyo efisa mo ye nipa bone fo papa mo ye nipa bone fo na gege no no opem asem nti na yem se wo hu ne mo ye efisa wo bi wo meme papa tifie na se ntokwa si no bi fra bonte be ko ntokwa mi ma na ye na me sa ne nipa kro na o ko ntokwa no sa ko di nipa kro na tem na se tem bia wo na wo ton yi sister ne man ko wo ma ben wo no na wutimi be didi na tem ada na wo yesa wa yi nipa bone sempa na de mo ye ne de se mo anya mo atwitwa mo ntokwa ne so nya bi be chechwe mu nyina amoka e bi sister no wan fa adwen bone ne ba wo nchen o de adwen papa ne ba wo nchen enti se wo se ja man ko fo be didi na tem wo su nim se wati ma fa telephone aka kire ne se woni we nkoko da na se wodi pa no ne kokko da na se wo su fa kire e mo bi foforo be didi na tem na ese wuye nipa boni ni papa wuye nipa boni ndi jemunya sa na mo ye ne nenye na nwanwa every Sunday pa wo mu free wakati na obia this is a problem say ni nyina wo na wo ka ese obu nkodidi na tem na ade we ba no aye no so pe we asem na we aba no aye no so we de wo pe na asem we na wo pe na asem no we aba no aye ade na wo ye mambofo sa papa oni mo gu ase Joshua Baba, I'm quite a real crowd. Right. Hello, Rati. I'm better to say. Radio Dumo now, sorry. I mean, I don't. Erade pa senyanko pon fa agrada mra yen pa because uhwe na agrada ye nyamesum ni chance ankwase afo. Kura. I'm telling you. Anagada nyamesum ni akane apojosi boye no besan katam o by 4 ya mo. Enti mu suban ni pa na mo se agrada sorry yentumo se yengu agrada sorry.
Edu be chika say no I dey abuenya no because winning Antonia no me na make catch no. No. Agrada omukọ agrada fie no. Me kai say agrada sorry baby di Antoa. Kosuani ade be boy we dua. Sao. Me na make catch no. Enti wo hwe no ne huhuru no hohuru no wa hu ne say hwe na fono. Antonia edu be chi. Sure. Na wo papa no se de ngege hu se binia wo de hwa wo to wo so na sa jeans ni enu abegina o prophet so jeans 2 pa na hwa esu ni nyina hwa wo to ai say yi ye de ayon afa wo to so enti sasa de papa ni keka korati unka se wa fa ma mi ngege so ye bada ana mo te sa ana mga sa omun kai she nothing ana mo te sa nothing sasa Unim sa sansam we nyina me sa edu ba chi o sa kwase ampani na no fia se kura fefe no be hye wardrobe Ghana sa kura no wani anda no be hye wardrobe ma o be hwe oni ma nyina be sei enye kura na omo wiwa no omo hu from ano o sa na no tie wo de mo nka sa na ekura ye friends ekura fefe sa na edu ba chi na no tie ba ma fo ba ma kankan wa sori dem oni pa 3 o 6 na tuem maami me so maami wa jimi maami so nye jimi fu ahu enka ntumi metena ho na unjimi saa na wo sofu panyi tumi begina ho se obi ejimi o papa sa hwe odi ngegata na wo ubage obi a emre bi yehu no ubage obi a yehu no oni ngege ni monyam ben na wo mienu no hwan na ni monyam wo nanim na ya me ya se saa kwa me amo no so ada na ayi ye junkie no sa kwa me amo no eya na ya me yes onu mom enimonyamfo te se wo kwa me amo hwe adwuma wo ye hwe enimonyam anyame de ama wo wo mom tumi de wanim betina ho di atem wa abrekra wo se nka wo kwa me amo wo su bempa ne be ye sa de ne mom ma wo me ka kire wo enimonyam ana sofo no onu odi ni ntira na kwa me amo wo enimonyam a wo kita no far better than papa ya wudi na chia so na di say monyam kakaka we wudi abetina media so egu hu ani mase hwe be bia wo ye adwuma na hwe mpanifo atie o hwe mpanifo aba wo na ase na wo so na di wani monyam we ni school a wakọ na wo mom na wo sa wo ta edem na papa we ba be koma o so fo die kakrenti now to me wo pay put me job no wonder say omni bra we nenam what you say papa wait me begina ho na no aka kire bra say jai dia wo yen because so for kaka kata say wo anka so to me begina to wenu mutuo di atem say ya na we na wo ma ne say papa ye odi atem Johnson free wechi no she na say friend say abronye enya action so for okay can na dwen kire no ono kro okay ka kire ne direct so for live gina na sorry dem wo no one dia temo or the tons no be kan so tons na e ba po say or be kan tons keke ama ohun sa so wanyame bi nti ono de oni hwe ka or the tons ne na e jabra ne kwan what you say when your friend is so suffer na suffer to me be gina simpie so e ka say sa mami o we chimi o wa brekro wudi say mami ngege nso wo be ma ne te sa wa na wo be ka cho obi yiri si wajimi o ayere sa time na wo use sister no na onjimi ye ho na edu ba chi no wi no ni nti o ka say wa na ni refi wo every chose that be obetena say papa na nsumo bia na ye ngege ntokwa no yi say wo be ye video ka say onu an na be she adwuma ni na mudi ni ye adwuma won se mo jimi ofisia eye aduasa won se mo jimi na le say sister no ni mu na ye adwuma afa de wa de atum say sister no ni mu na ye adwuma na mutua ne ka na me ti we bi ye adwuma ma obi na sika ba me nchen akese na me si me ye adwuma ni bi me na me adwuma ese me nye sika mo ma me nkwanso a mo se na se adwuma na mo ni je ho anya sa mo ma ne nkwa na mo ma ne ho nto no na se adwuma na sister ne ye ma mo no na mo ni je ho ho me say right and content go for money average dey say o mo hwem ni da ne so akosi a o mo nya fight bia te sa ma me ngege biem
Sankomo good fighter. To some I mean gaga. And come and say on platform ne cry but a transformer ni bu wo name no. And come me be muda. Because we dey too for more. Time ma me gaga yes so omo pe peace ama papa no omo nya ibi. And omo sa be bie sa omo kwa sia platform no. Because ma me gaga still our hustle be ko and come kwa come on da. Come on da. What's your summer quack? Sign a friend say, near Tiawoka, near you. Now I do better who ben a yasa, Sir Jumanaka Tiano, who won't quite young find you. Now I mean, Gagam won't quite you know a Tibia Moko Haida. We had see me for. We had see me for what is Mr. This time, no. Some who says, some papa Nasa. Now who was a public Jina Misso, a young mere Juma, Jina solid them or young mere Juma. Yanimu ba yanimu nko mumu side o samu do papa na munja jimi no na papa ni nya kwanya ne nya me adwuma samu semu be se yenso ye yade papa na ni mutwitwi fo ba wo de mu nko so ya na mumra na mu fama because mu nya so free papa no so nya sa yenso no ye nya fa so free ma mi ngege so pa enti obi akon ama ne de enti se wo adu ba che wo ba wo ya mama mi ngege mpie. So wo kwama o master yenso ye kwama ye master sure enti ye be hwedi obelusu samuna wo papa no obelusu a ye be hu na wo se mo bu mo ho ba kokra sanwofo o bu o mo ba na bia de nya me right the way na me say respect kwame amopa me se bra we on the way see country ni ade enti pieces baby o one me say between the two tie ni tree ni okay fm ya me say I don't bet now I can't fit and I'm saying, wow. We are quite for pa. We are quite for Cassanga. Ubaya, I in quite for a wash of 4 minutes. Do better. Would I share almost selection? Man, so for be woman, so for Tuntumbi, they be an only single so. That's all for me respect and immunity. The way Brown also sit me in Casada, but you also put in one casa. Babu, ya sound class was of 40 minutes. Also, I hear that all numbers the 4 fools. Kwame Amude de na pempem session, crop ya a friend say, sometimes not my tata now, no so the same means a Kobe, no, I back on. The 4 fools, Sanka as of Woodier, Sanka Yamon Kwana Sebio, Moody Papa Nature was some of my command, may one come by run a shift. But who want Jiminti, there be ammonia the Mobeba. Some wait and some year Jimmy for we got doctor no, on fun whom metal to form, lawyer, no fun whom metal to form, more friends, young answer, some doctor womb, lawyer, woman, should be your home form whom metal to form. Say, we don't bet not to be grana, almost can Jimmy some to some. And the end of the move, go Shanamo, Moton top, spare I just a wedding. We are some for us on Foya Mike, we shall be better now. I am Sanquas. Yes, election now, who's a woman and waiting. Una de bia because we need papa bi damoji sabi me kuru wo mu na me kwa so ni aka se mira onu papa no ni ire ne kuru be gu ni hu ani ma se kura no onu so metena so bi ni nkwa se wo but mu na mu wo yire wo mma no hwejimi amu jimi na rebo de bempa afwe de ba ti ase se ma mi ngega ye dwumadin ama mo enti adwuma no ma mi ngega mo ntua ne ka ni nyina ewie enti de atam ni die ne ye de be cheka na aka no mo si afreduma ba ye ni hweye ya bra ni ye dis eti me se mo anyam na mo pra mo papa le pra ana mo so kredi mo atama ye be ko heaven because ye kire mo kwan pa na mo fa so sa kwan ne so mo fa so ye be ja mo didi atam didi e no samu ye di mo atama nyankopon kra be se hira o be hu se wa mo nyina to ni a chia grand ade na kotu asia sama akwa we nka mo pese mo ku agrada asori we Jojo Nina, on the Silla, I saw him for the Dasu Tua. Oh, when you might do who are my minimum. Yes, and any ending. Now, what the papa wage now? Now that boy, or a devil crash and grada. What I say? Woo, but more catch my mean, get see a quidino, Nenima was say, na any guasia pa. Pimatati, yes, natural with the Wako. Near the sa aboche mu abo empa ho enim guase be na ti say edi yen enim guase ba
then so when you are to the sense, yeah, the handcuff go someone power. And then you are saying the chase. What shall cheer your two near Jojo? A Korea thing more than say, Mammy Gagon say, a friend is saying. A friend is a BBC near the one Sabaho, but who cares in a baho? And then a better also would you know you was a pa. What shouldn't go for the big one more? What black rank can you? Run to me, Darcy. Okay, let's hear that. Yamin. Hello. Kerati. Jama. That's so a family and they move for butcher. Hey, a question something was look, me the only Bible na kind of Bible say a true for Niger a bonsam. Yeah. Papa, we are on cano cre no crab a queen in ano. I trust them in Kwa. I trust them and Raphael on no who Raphael. It's Raphael tune for that. So now a true Papa penny mu o koka say me church member now UK no or can some chairman am ye penny. Be penny to me a kwasi am penny or o to me a kwasi am penny. Now you penny na say who you see what dream na say o do better to for ma. You the one better to be a kwasi asem no di no. I say penny wo fie na say obi nanka ye kan nankare fo a penny no ga ho. Okaho onimde ekosu nyina onimde ekosu ena sa Zacchaeus ene currency ba kono evanze currency amu yeah currency na omo betina ho a no mu kan kwasi asem me ti se kofo we ama quotation krada me ti so me bie Bible mu kra wo sa disgraceful show na o friend dey show no me ti so me bie Bible mu kra wo ha aka ya me sem atuni pa fu wi asinda but now to kwasi antokwa kwa na mo de asofo for enemy chief from na mo be ye nwa fie ya mo de beta tv mo be ye e de kwasi asem no na ofiam se de wo ofiam oh Adi me na me mistake cat o fa che me enyere na me bu afukra be kra na realize wa cat me yeah ofiam se den ofiam why na nim se ofiam sa boy o se den o sra no be kan kwasa na we sofo nti omo ya mo kosa kofo ma sore na ade omo ni efrefa na no ma susu esisi e jimi se na Ghana fo bi ma dwumo from sa we should we nyani pa ma na betra mo na asese o sha mo nkom we ekom hu ya o sisi be buafu pa kwase se ami gege we there time na so expose them style BAB etawachi 100% rati expose them just say see an omo yomanim so mo ba be ko kwase am penyi na tina no wantumi anya adwuma no nti omo ba be yomanim akọ ene e be no be ko boot for boot ene kwase e be didi o matem style BAB na penyi wo so be yiwanim a yiwanim ne fa woni twitwi brim na ko gina wa so ho na fa wo so start blogging kwase asem na ya mudi wo ho no ade jimi sem no asofo mu from ho asofo abunsa me minima omo nko asoro kwa bina akanya asem se omo ya mbeta sa kwase asho no so ebie omo ano kasa no are ya nso mu nyansa na otobo asekasa na tese wu nyansa kwase me bufu na na me nko wai na kosobo adwuma medase inshallah beautiful hello righty hello I'm feeling to say nyamia dumo na so papa nyamia dum yetin kom de ne yan ya na nyamia si me chine ne fo nyina bia jo so da fans na ene kwara na menye ese me ba so papa bia na mi sister ya obeka sai na no opa kula bi din
ekula ko ya na otedi semone wo demo pa. Ekula no. I would semone pa se ekula no. Na no fia ye fe ne ya no fia. Se ekula no nya wonye. Ono na se woda na se wa wuru se a otimi bekeka okeka ina no wuhu. Sa na edu ba chi na no te. Waye na no se ekula ye fe ne ya no fia. Ana Kwame amoto so why na bodwe se no beka sa aponche po bebe waye na bodwe sa yi nanim sa aponche sa Kwame amono na me sister yi se Kwame amo animonyam edi animonyam na owo ne sa no radio na owo no radio ono ni aka ye fene say Kwame wo mo friend papa no class Kwame chromatic kese ono na kula ni sa Kwame amuno wono ono read newspaper no ya won we say o city wono yes wono radio presenter be na wo ye ne papa bi wo ha me dofu yi si wo wani monyam kai ade ho na wo tie na wodi boboy no we na ni monyam no Kwame amuna wo ye na ni mu sa aponche be ma no one way and monyam me dofo emi se wunim obi a oye radio juma when monyam sister emi se wunim obi a oye radio juma Kwame se fa kan mo ne friend say abeku agree Santana mo ne ye ka radio mo ba ni monyam ani wo mo na nya Kwame amo ono wo ase wo to anasesem no ono ni radio no awaye na yese concert radio no wayo eya wonwe no o kan asem awowe ono Kwame Nkrumah kase na kola edi sa Kwame amono eti wo mo wani monyam wo sa OKFM no Kwame amono onye bi no eti mame fani to ne dabele na we dey ase de wo mani post mani post na right me ba na papa ro o se mami ngeja ya ne ho de se kukuru bini papa na wo so papa ubele sa am ye de yensa keka wo ye nye ready se ye de yensa be keka papa Wose mami ge ga ya na wose kuku ble papa we den ka me pese be kasa o na papa wusu ahwe wo de wo aye papa 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 eju pese ya ri ensa keka witire ho ana wo pro wonsa ho ana wachi na pese ya ri ensa keka papa yenye ya address ya di ensa be keka ni ye wonu asem bi wo aye ti a ni ye pese ya di ensa kakran Papa Wose mami ngege wose kukumbiri na papa na woswe papa iti yare wo yi pa de beka mami ngege dia wo yanka ntra wose sokodua papa se de wesi aye wugina wei woni sokodua difference bia nim papa se de papa wesi aye woni cherry stick we say difference bia nim papa 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 wo ba yesa na wo ma yari yesa keka wo papa yanya ya kwesi yari yesa keka wo zi mami ngo be wo se kukuru bini papa wo gina hwehwe ahwe wo papa school for enter the ya necessary we seti eti papa seti ya necessary we eti papa wo gina se wo ya bema wo pa me nya wo busu ahwe asa apan dan kwa papa be yesa am yeri yesa kekan wo papa papa ya jiro papa koko bo jiro wo mu ya na person ye titi ma na edu bechi ayi na num tum se da se to no be pia watum ye de yesa kekan wa na papa koko bo jiro no akotena sese form we nyina ya assemblati papa yi ne no wuti sa no ne edu bechi ye interview no wuti musa wa buesi sese bla ha na mi nyane ne wona ne ya bia audition ne soro wa ahwe wuti musa alomo bitters no watwitwa boa wo hunu ne left and right hwe asemo rati papa yi de tede bia na wo gudu hu ani masio
na me say do be chi kura papa wo say ni ene ukọhwe say the was speak ti wo echi do be chi say the na wusi to wuti fifiri ya watam tawo de pepa anwi echi nka susu ampa say nka wujira kantamanto ene ti ka wo preach emma fifira tew fo nyame adwuma anti nka enye wa betra Facebook a wonu no oba besia obi no obi akoda ewrade nyame sum benie enkrofo radio o ma da pada di orati when the papa do bechi ti woni huti fifire na misinka huti fifire dana samuaso na kan ye anka misre ma class anka huti fifire na anka huti fifire ma class weti mi wa ma betra Facebook so ama huti fifire ma oba besia wonu no ne ne boyfriend akoto o matopa wei ye di pia kai edu ba chi ugu wani mati o wo betina wo se de wosi ayeyere na me so no nko asoso ne se de wuti musa se de no fake no wo sene ntin wo sene kra nya fe wo he no ayeyere ne ho wuti musa du ba chi sra wo fake na wo sra se na wo kan enye se de eso wo fake sre no ayeyere ne wo no tin fifile ne mu masu se ne samfi mo gumu wani mu asi o edu ba chi mo gumu wani mu asi before say mo be ka samu ni maami ngege be ku be wie no na mada pa nyina dadi na ma asole member no mesi anwansena kra na ebi nam ho anwansena gu asole da mo nyan ma pam ni nyina ama ne ko can you imagine what me abetina ho pa enna me na ekina anka wo practice ya pa bible mu nsam ewura wo akọ preach ya kire nyame ma uti Facebook so aye yire wo aye wa panta se de wo weda de agu adu ba echi aye wo fumpu te se kusi a ode adwe ahye ne fumpu wo purisa na wusi won wa aye yire wo na wo ye na wo te so ade wo kwa hene adu ba echi edi ade a wo je de ai ta story si na etitina pa wo ko gina ya fe ne sa chi mo cha ho no mo mu twam wo preach na nka obi aduru wa na nka o tie bia nka nye wati nya be ekom na mo munye sofo adu ba eche me mu bibia nche sa mo ye sofo de wu ye chese fata sofo adwuma ne de ma feli o wo no papa ne ni wo mu de eche nyina ma feli pa kwa mi amu se mia o ko hwe krobia pa ne hutietie bia ono so ase kriyon ne hutietie ase kriyon na wakasa no ono so na pantan na ono pa cho o boni dina about Zacchaeus why Lati hello beautiful also hello ai ona wakasa o say me say ono boni dina about Zacchaeus no so ni hutietia ne trouser na no ne trouser pese me trouser kwa che no na no ndi ayin na obetwa so wa obembo she no one so what one na panka yeyere no kasa na nun tasuo na nun ka mu nyina ya white one so sibo obi papa na wo kasa yeyere no kasa kasa be ma bi mehwe ya na wo kasa right ya na hwa mehwe no me ya no ma kwhwe screen so me ya mis Ewrade Yakopo onu so de wo si kasa be ma bia se wo ono se ya se ne ho ase kokromoti ne ho ase kokromoti no se no so asa kwa no wo me kwati kra wasin no akwa no me kwati kra wasin me se me dunu wo ti asa me sa kokromoti no wo wa ye na nimu den ati se akomasika na kaka no si ho no ayire no kasa ahwa ya no hwe na no ka mu tasuo no si ho no so sa akwa bi na onso na pampa mu se ye fere se ahwehwa ye twa animu no na pampa ma ye sa ahwehwa ye twa animu se ba ye twa ho no so si ho no so cha ade yi so de blate ya asamo papa no chese nkofo mu di na tinyi nada na no kwa de me hwe obi ne yesef ye friend matata ono so nesi aso ne awie atwe banso no so hwe so no so ni no ba ono so be koreado nesi obeka so ne awie atwe manso no so ono so wa yese iso kodua wa yese aboso ono so na respect bi ese no obeka se patuo na ohwe ne space ne na ohwe ne se wodi si ade papa so ya sebo enkrofo de bi di wachi sire ba bia woni mu aso usu no enkrofo de fi wachi no right mami fancy ya no bi mra bi why bye bye
Hello. Imbacho afternoon, Pacho let's say. Ako mchefi phone ya lofoni na. Obi aje so odo kwanso. Na me pasa me ya analysis kitu ya duha. Okay. Na one. Ese mango so mango. Mango dia so mango aba ne bwa. Sure. Meko so meko. Sure. Edue bia wona aba eso. Sir. Pepe. E Christopher, ni Christo ni a wo aba e wo se wo so. Bible aka. Se wo se wo so aba na ye hwemu a Galatians 5:22 to 23 no. I say the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It is our battle. Where who be with Christo ni be more than Christo ni. It is a year is so because man the suman one I will say abandoning you river. It will be a pa or Christo who is your Christo near. A buy was a son and I'm the boss. It is a Christo ni. So full, so I am when you the first after Christ attack and I just say, Benantin and Amon Sonny was about to be should. This is one who abandoned a free with me, Caproni, only Christian. And a period. So we should stop referring to them as suffer one when they are not. They are just a disgrace to Christianity. Yeah, I'm not complicated. Nyankopon amana o se so wo honhom wo ye Kristo ne honhom aba obesom eni odo abodichai ayemiye papa ye didi ojo akoma kese obesu sa aba ni nyina bi amake obi a onani betwa so bi o se afa wo ye Kristo ni na ntse mo ma bana abose mo ba ba ye Kristo adwuma na aba wo ye hu ba kokura o mu bia mu a they are not Christians, my dear. Mom paid you for one friend, so they are just disgracing themselves. So I am some Christian, you must no more. Now, on Moni, you soon never come home to my said yene, I come home to ma. Ama or Pabaname, my Obabesia, a tuagina. Step up a more, but you know. Name my young fat when you know from because of Christa, what fun is saying puta. Onwa sabio or the man na kuma mufita de maame na Kristo ni tio ana no no de kasa se nene ya bosunsu ni mekura no na bosun kura wa abaso na oso sa aba we dia na nke ya na se ne Kristo ni timi so sa aba ya maame so na bosun ni etimi so aba yo ti gina ye ya ma wo ka wu Kristo ni na ni mu nya fom na nne asema to no na utimi gina eba bonti de gu ne hu fi se ya oso asase ase kura fa mo bone ncha mo da papa mo nya Christopher da aboso so mu ko mo njiwa mo because oni bi mo so ti kura wa ya ne ne mo so wo je no kwa die ne ne bi e se o si o so e na o so Christopher ke se mo da bi e ko fo jire be yi o ti ga se no kwa ne ya na se ka ne na show to wa ko so ho be bom so we nya me na eti omu nya me na afa kwa we so ti omu because oba be fie ya sampe ti na gina ho akoko den dabro 5 years ni na asemi e se masoma akwa na ntimi anya adwuma no ntimu amo pie ba e ma mo amo be ko me bua mani me guase nkope from na mututu for na mo fa manim embutu so mo mpedi ni na mo amo fa manim embutu binim na magu ho ani mase e se amanim ka se ni hudi e be ka ko e be yi wati magu mo hu fi potol me see if we the NNN kwa we don't even talk and we decide not to bind them from magu mo hu ani mase everybody has seen and because everybody knew the way Mommy stood for them to die. I said, everybody saw it. And now we have to know in just seconds and I said, and maybe a buy when I so man, minimum of that.
nso ko ya na de bepe na sem se bi fu ya bakura na me fa ntoba nko kata ne ho mu bona deja so ni biem ewiase nyina mbehwe. You should bow down your heads in shame. You are disgraceful because you don't even belong to the Christian society. Like I say, a Christopher. I say a jai kakra no more Christopher. Christo ni bi our platform you so maka abaswa I was say Christo ni bi aso. Only should be, they don't belong to Christianity. So we should stop referring them to Christians. They are not Christians. We don't even know where they belong, but they are not Christians because the food they are bearing, we don't even know where it belongs. And you know, we should just stop referring them as Christians. They are not Christians. But they can come, analysis can carry them. No, be anti Nadu, sister say, a person no more so, in fear rad, in fear they are just bearing nasty fruits. You don't even know where it's coming from. We don't know the combination. Until they are not Christians. Until that's me the best year. That's it. You say that's it. That's Papa. Hello, mommy. Hello, son. Mommy, what you to say? Nyame adumo. Na wo so e. Nyame adumo ye tin kwa mu de na ehun ye. Ehun ye. Mpa chawa da so alive. Mpa chawa ali. Your son, Miss Ohine Mechia, when you a food now. Major soup, me dish at the same time, mammy. Son, mammy. Yami on shra will be in what? Amen. Oh, say, I dear way shall see now. And for home. We almost decided afar. Yeah. What ever. But it stands there. Muyem penny for na muye I candy for your befanisa. Some young kola say penny for that's not the point. Sure. David, when you go on selecting and somebody or him. No, sir. But none in your na yem penny for what is there. Sure. By yen chusu omumubia. Jesse abusin yakono yen chusu bia. David na ye somewhere call anointing so yen. Nene make see so say from day one as some no shast no. Hello, sorry. No problem. Network will be from day one now as some no shast you started say about papa you any in cross the bia was a mesramo for my child. That is leadership. Sure. That is kinship. Ohinelo onimpa se o man na ye di enimu. Ade a yebetimi ayemi. But it stands papa. Na omu pese mo de boni betua boni kentin. Ohinelo is trying to do anything. Ye be kwa akonkora na. Mo bebre. On fa ni die ma wona ni die nyede este won won se na akwa ba o mu ankasa e prese ye mumra na uni made ba kwa o mu ru afi ne se enkuni mu di a papa ino odi na wo app hisu na no mami pacho dina yi kakra mai Bacho to make I say to unka. Oh, you're me sorry. No problem. Mummy uncle. Yeah. And Nunti, and me a seven shasty giddy na. Ye probably to send me say, me panama bobby beer, ye drew you so pine was a mamma Miss Ramo. And yet, a walk up now can be there. And yes, I'm it. See, and Miss Ramo, my uncle, the other kind of young call. Yeah. No other casa. Sure. Na Jayena, ya kaya casa boani, I say, but Uncle Poe Mure a corner no mudin in Kunum, a mudi a corner, no mudin Kunimono. O Mure Fissane, Mammy Bruscoto in Gege. The be and I know. Sure. And in a tea type for. And now no what air cocono, and I tie a chile, and I know one mudin Kunimo.
omu refio enti no ene na wo se wo ne omu beko omu kosa no wonu omu beko dia ene na wo begina yie ese wo gina yie son eda me tie sta interview ya uboy metima konyo mu din ya fe me se eh ne se wo bi beko fom a sa wo hu se wo beko fom a sa wo hu wa na prepare wo ho ase ma ye radio be pese me ko fom nti mumra na mo mefa me nko na wo ka se maame sa engege no wo ye jimi ni na wo wakotwe ni se wo mekoma aha me pa cha wo jimi ni odi kun anim me there from day one ade ani see nam eni pa na tese go catch konko labi to say listen mummy enu na me ne mo san pen ma me ne no won ne wasam kram Mr. Ramo for the sake of me ne wa be fine titwa so when timi aka sa asem na pen na me me draw me line say oh enti wo akwose papa na chi say won ba ni we nko wo papa wouldn't be onyankopon asrafo anase nyame asofo enyo mo ne ye na wo ye no not to talk about sa jimini na opese one maame kono ono kwa de mi pese me boni din kwa me pese me man because ye kwa dia rati say dia went to us ya on na we just wa a staff favor yeah thank you it is a dia ni mini bin emre mo so whatever they call it ni e bi baby na o ye mini entano ko tu dia na se sure na ye hwe baby a obe free ba o so wono no obe free aba no e free say juma na mo so ma konko labito no masa anye gugale no onu a bibie na no se waboka se wa anye ndo obeye na owu crop a waboka wo me ye sure so omoteye enti maboka enti oba besia ya santoa na wodi kun anim na enti no fo se papa wo kon de da wo ho na ene wo yi mo anim se mo de ba no so no sa zombies na ho yen ye etimi ye de ye enti da ye de zombies o ye de etimi ya na ye no ye be zombie ho pa mo say zombie papa o credibility is down when you guast because same way anyansafo e wo app yi so tai kire omo hwe wo pa na wo grant that interview ya which because now no wonder say people are saying say you were drunk because you look like that day you look like because all the words that now can in now it wasn't true but me get that day na musa do akwa o say dem sa e so that sister ya yire no ho just wo hu bre ne prempon wo hu ne master o yire no ho so obesa adowa aso wani atamfunti na wo jimi fo be chi no wo be kan say ai na adwuma no ye hu say wo betimi aye oh na munim do betimi aye na wo koka no ana na mo jimi sa onim say adwuma no betimi aye onim say nipa no betimi abo wo se me be koka na be bo me enipa no wo se mo de ne be bi cross na edua so to say kiba bokora obeba eti you guys aren't you not ashamed to just back off and seek for peace calling men of God. Hey, men of God, when we do, me who be the me who be that. So the people now, mami ngege, omudi ne chima okba kon rati wo ho. Tension na no ho. Bride ko ho. Abrewana na wo ho. Wo fami, me just wo omudi e chire na, yen zo business di e chire no. Yen go ba bia we are still on this app. We are still involved physically, spiritually, call it whatever. Ada na papa ugu ho animu asesa. Aden penidi enkanyansa e wo wutirim. Ba ade a wo ye bia nyansa nim. Wo join say yengu ma me ngege animu ase. Ma me no so no wa be pa cho. Ono boni na oyeye no. Wa pa cho. Oba de bia me pa ma cho. Oba de bia me pa ma cho. Aren't you people ashamed of yourselves? Shame of yourselves. Ne mo kwasa sem na moody no. Enough of it. Na mo se mo ntiase a. Mo breaking it on. Ye dey radio. On the zombies. Any ye kasa no. Ye dey ba ye ntehwe. Ye dey ye ma ye kura so a na ye ko. Ni ye adwuma. Oh, say right here say betwitwa mo ni so sesi ye. Otini baby no. Ntoko be from day one. Ye start ye hu afa ye kasa o se dabi.
What the 2 right is there be? What the 2 that one day my friend can't just stand and then I we. Yeah. And I not some more kind make come on now what it. And I say there be so no or make kind. Kwa just go no konko labito no edam nipa no we yin anim enti moma yen kɔ ne wa bɛka yen me se mete wo me wo so me nan sa nyansa sam so no waka no obi nka wa na bɛka no momra bonya pupu moto na wie mu ntwansim ya ready free on kono wa na mma yen nwere ya ho san na me nko so nsira no ma wo kwatente what boy juma na wo boy juma bye bye our queen Avante me di share patronat say. Good. Yami adum na wo de. Yami adum mu ye pa. De me ase me tie busuafo ni nyina. Bi ajo. Mante right mante achase pa me tisi amoso me yi no. Na my busy kaka pa mete na kasa beauty sister beauty. No. Beautiful, sister beautiful na metin kansana madam iso o abakasa nanti man said the okodumom na kakra mo waka ende papa en coffee bible say e wonu ndwuma wo wonu munu en na wole de na edino sure asati mwana wo ye kra Jesus dino odwohun oyeden oti wonu mu enti mo fi wonu mu lo ba no do wo wonu mu no en na ofi wo mu le yeden all bantima mon yo bia honwa enwu de so bi ye Kristo nyima pa do fi no mo ba nyina ye nkranhye entodo ensam papa enti wonde du be echi en na ne nkrofo no do oti wonu mu no tinsum papa tuma e de na edi mo bia yeden ohun de hunhun papa no onyini di esi no ena tunu fisu tuuma no so do fi wo ban go bible se there do okwo wo no ngu hu fi wawo anwohoro wo sa ho dididi no ngu hu fi o na mo fi wo ba no ono bible so fi akoma no mu o fi akoma na nkasa no mu no re den oloba enti oni no ogunyimpa ho abade ne hu fi enti do tsi wo mu no oni no wori de na edi no enti ma mo ya mo won e bia na obi mi fi there they are Christians atasa eyo obi mu wana adwene ya hone de dem kofi na we ye Kristofo enti hone anyi dado hone eyi de o dem kofi do be fi wo mo baba no wanyi da kwane de nka obaye asampapa but they are not Christians do fi wo mo me judge wo no because me nya otemboafo but the ofi otinyim peno no Barbara declare no oni na ofiu mo bai hu de o de mimpe na sam ndwuma bibia chede de min ntina tam na Yesu na esuafo no wori ye bi se da iyi mo no hone nante hone yet there eyi wo friend no wonyi Yesu aiden wonye ne nama na de wo ye Yesu no nkrofo wone ye no eno kire but since yala so o de wo hu de eyi 1 year no osna sabewa obi a otsena hye wa aboa no wonu su no wo hu no mu no oni na wole de na ezi opado mo obi ade na nwa oduru hu de na so ayeden odere tene sabewa sofo ayi aginasari enwo we tu nkofa egu na wo hyehye nkofa ahoroba asofo bebre wagana ha asofu bebre wagana ha enwu da nwana na wetu no nkofo egum de won tire social media na won fa oba na ase won fa hye na ahoroba ana won fo enwu enta wode hunde woni ntuma ne no holidays pefe no woni ntuma bible say woni ntuma dam nkofo sunsum konkon no tinyimpa no ma ne ntuma no holidays pefe bible sunsum konkon no ne ntuma de pefe odo daw princhen ayemye papaye odwe won pom no oni na ochede dem nkrofi dem nyimpe sunsum konkwan de otirimu na so obi de du bechi ene de obotum batna the whole platform social media platform otum kade awo mama ngege motum papa that word na enwa ebia na obi me value dam word no ebia na obi me shada value dam word no kan no oye munemnyi onye nyamesumenyi odi nyamesumu no woda akatenyi enwune da ne na ko petrol we between NDC and MP
one in Rienu. In a no. I did one in here what about to am so they probably someone warning. Or one didn't pay or cast of a chawan. To I feel. It's yes, I am called Ray Bonum. It's what at some of us. And your son that trend, yes, to Chani Yetum, yet I bribumau, Yanyamaku. But I ain't some blama, I mean, go. And another dumb hole. It's in Bana Wabano. Any day do bet you not some there. No one pran and wide. It's a cheddar. It's a way, Yanet, I don't know. Dancing a young fa, mammy again another more than. One for one bar, no one for magic train, but my didn't in. It's a damn coffee. Man, organize one there. They are Christian, they are not Christian. When you read the folk, when you read ye, when you're Christian, ye soon small to no mono, or ye so small swabba, or ye so smith, or swab bun. It's a dolphin bano, only the dukuno, or ye so some papa not abent anymore, and another most or some cachopi. A man born Kawala, and net a or week. Or just Sunday week. And your friend at the market, COC, a German where, or the also so conco, Nortony. Or but some honest or shall Robert de Drummond some in some more cocaine. Oh, we are some castle. Well, or be a Christoni, whom woman now, or snap banu, so whom concon and abanina, only a whom concon and abanibinia. It's well for when you so when you now from head to toe. Let's try those who will no more back. Transama what kind of man paying and you want to what they and you want it's or what they humorical. And what they humorical. And here it's a saying palinama or then when it's my mean again or no a Christian. My mean again or no mom no a Christian. Mama Cachopi, because be all ya do to be genufuntum, no pemakade, benanum, one fencha malfum. One fencha malfum. The whole social media, no bad pain or throw two benano cade, and I know malfum, one fencham. I'm a Christian or to them because Church of Christ, for my call, so them war, now compare my cohort on what fun pay maker, now cadafum, I your bun dum. He walked and pen a waffle and I won't find chum. Nessa, and you do bet you back at a mammy that the member bought to papa. Me bought 20 years. I shall the million pay. That's what Chino Kajina said them on. No man, it's a dollar to you, ma. Bible say, a man to one hour of fanfire then what did to me? No, I commanded the over chill crack. Hey, what a castle worker there, a crystal fumpania, and then Yaka Sampaya that day when Nanum. Hey, they are not Christians. What did they not to one do? But when you're Christopher, what did they what that one do? And do bet what time so for dinner or that tonodo, number or Bible or butcher. Na more yenu or more than bogu, and I'm more here. Mother, say, Madame say, I. Madame say, no, be sombra. Okay. Italy for Okrum. Maybe I don't say, Yamia don't me who announce way. Oh, Miss Mahoya, and my own way, you know. Pacho, and maybe who say to say bam. What I say. Yamin shroud, papa, Panonia, maybe I can free the whole. Yeah, that's also a garro, no crap, okay. With this, you, you see, Uncle Hunere, Eddie, Unu Ukasam, I say, Unu since you months one. Among me, no, what I say, own can't be. Among your own be, what I say, Yamin shroud. Italy for Crucha, Michi, pa, say to say bam, to be some mammy, what's it? Die. Grazie. So is the other call. Yamia do you think from the Kakakra? One will say, yes, you will know. Sabayophobia, quite ye, I was yes, a sabon some. Indeed, could you see, but a young one was said, when you go for in a bow. Sure. And I won't call sir and throw Nasa and go for we. Will be good, Nana Brownson. Aquana, ne cook quiet to set a puro then soon now.
Oye omo body guide no. I record omo ni omo bebre ho. Oh, she say na maka omo say omo recording dey mu Pro Max wa kwa no. Nti omo nsom no nyesa. I don't know I blackmail you omo bi o say me. We ya metu tuo ni nyina tezi na moko bo obi abone pa bodam ko ye bone pa. Obi a wa bodam. We ya metu tuo ni nyina bodam fo so ye bone pa. Na moko bo we pa ma na be gu mo nyima sese. Na won so ko je so na anya me na adome no. Mesi na me adome na ma no me edam so anya no me ketwa. Because at times na me transit to me hwe ni din a. Enioma ode na yire ne ma ne fam no. Aya emotional trauma no do omo musa no. Aya me yama ne ba panyin ni se akula we edi pa no obedwen. Me wo madam for bi wo room. Ne bagger nam abuse marriage nti ne bagger 30 years very nice girl so one ware kurada the women no because of some abra boni akwasi ampafo me bi te se kojosibo nti. Mama na o ha o mukeke. Wakofa Bible feel. Edia na woji afri ma me ho. Unko na wakodi ke. Ananse twa wadi ni biase nko say. Di chede da. Ama goro no mpe goro no. Nti na wakofa ma ni dia waka kan na wo betimi agu ma me ngege ni ma se wontimi o. Fe kan ye do no mo. Ena hwe wo ye tutu ni o. Oye den Bible Benesa tutu for man hwe impact on pray hwe mama madan ina no ko Yesu na no so hwe abofo ye o ko sai eye kan sai Jericho yi hwa na je wo o ya boa bebre senka woni nyansa nka wa pebre bi na wapo de wo ye no de o ye ni na de ahye ni se ni pani ni dunye jano sure sa shapo no ni sese ni bewi na nko fo no so mbabo ne pa no o mo so kura o ma ha no ni so timi kasa o betimi be kasa so nya ma me na da media no so be shake ma obi apa no na ba ni ye ni wiase na mi ngege wanya sofo onye bishop sure o mo bibia ndi woni obi akoda ne twa na ye mo nu mana eyemonu. Well, some of them are going to the stand. So, guys, will come and na shasekura time. You shall a queen of fire, or Modena brown faso. And yes, I do bet Chiana no say pudio. And yes, I need poor yana a big cocoa flame. They say, you can't say no woman and your papa. When you wait that so, when you wait that, and yes, I need poor yay. And I'm so one pebble be a bounty. We will be coso, will be quanima. Me say, or bonny for any day your bone set on say ya dear. Sure. Omodina will dear no. So papa will wish you them pay, Nimpo papa. We wish you them penny who sang come from. Man, will you be out? Me say, I have sentence in a dream or dinner. When we start doing an emre, and I could so soon be a very simple. Into quasiam penny be a man who saw so sorry. I was say any men for in Gege nation for I was say you book one your first one your shooting. And yes, I was young penny be other cancer and need in a chew. You know, I mean, they pronounce them too much, but tell me what papa way. None of women and I'm paid that. Miss Anamity. Because in the moment I'm a tenancy, none can kind Bible, me showing me no Bible, no black crime, say no. No, we won't come correct. Na mpa wuti me ya ade se wo hye nkompa na wo se you say ya kana so bia wo de asan ha na kukuo bi hye ha onko asam papa bia wo wi asem de nkwasi akeka se ya enti nyansa ni bia ni na sore dembo ni baba ko pese ni nyansa wa sore dembo wo betini aka cha ne se papa ja sa jimi keka we hye wo betena ho wo hye wo mani mpa wo so mo ye criminals. So many men on the time for Crobian. Obia will shut us for. When I shut us for Jimmy and Quasiaka can say, and I go on and it was a cotomichi. I'm your dear young but transform the cousin, and the most of them compared to money. Then so for Benny.
ɛna wɔ Ghana hɔ asabre wate nkwasiafoɔ bloggers bi agum na wasan hyehyɛ on social media hwɛ ɛna hwɛ obi ni hwɛ obofoɔ keka name them obiara mu sɛ mmere na ɛwɔ hɔ no etia enti nkwasiasɛm ne saa gyimisɛm wɔ yɛ a mode gyina ho sɛ na nka matom ho na monom samano ɔden da no ɛmfantini no ayi wɔsɛ mo mmra na monkɔhyia wɔ Independence Square hɔ motumi akɔ saa assignment no ɔde ma motumi nkɔyɛ moyɛ mmɛma pa monkɔ saa grada deɛ mokɔ ade na wɔde mu suro mehu grada ɔbɛyera ewiase na woda wodwene ho enti papa wonsua nyansa na wongya saa gyimisɛm yi ɛdeɛ ba ade na wogye wɔn kan ko animonyam pemu ena ɔpɛ ɔpɛsɛ obi ahu sɛ ɔyɛ number 1 wɔ Ghana hɔ ɛso wodi ntro wɔn kan korɛ ewiase na nadokuta Apple Mahama Subini wɔsomfuna adaka 6 na nyanyam bia nipa na no gu adaka no hwan ne ku wɔ mo dan ne bubu wɔ ma na sɛ obi na bubu wɔ mutu ɔnza ntro no wodi wɔn ku korɛ baako wɔn kan korɛ ɛwɔ sɛ Kristofo bebree ne nyame ɛwɔ mo sɛ wɔn kɔ asɔre wɔn hwehwɛ no kware ne di akyiri na wɔn sɛ ne ɛyɛ azan wɔde nam wɔkɔtamba ho mia de ne si akonwa so wɔn kɔ asɔre dɛm bɔ nso na 500 million apaita ebi afɔ mu gyina bɔnten dɛ na wɔn yɛ ne sisi ɛdeɛ na wɔn yɛ ɛyɛ azan na bra wɔn kɔfa asɛm bɛto no si na me ngege oni na bra hwee because obedi na tam odi ne bi ndo nze moduma hyehye nyina na maame ne nim na ade ba kwa ya na ehu sɛ ngege nation from this time no ade ye hu sɛ ye bɔne a me support da me da me ade mi kira hu sɛ won kan ko me ni wachi da me ni akwa no mo ba konto kwa me ade ya ntro enti na right me penasam because bi ogina saa kola move da nso sha akwasi ampanfu o ma da no o mu eko ba o mu ko no ma ba nti nyambai Bible sisa wana wo twan awrade no wonya ho den fufuro wonya ntaban no wodi tu isi ama amoti ayi anyin ne bo aseta wonya yenti isi asomo wo kodo sibo from nowhere wo ba so wo sai na wo mam de odi na me no de ayo wo be ya wo ti se de wo kasa wo ye ni bibi na wo mpa ye no wo be wu so wo de pa fa san ba ho hwe wo ka fa san da bi nsuo nka because boni wo wadwen do boni be ku ne boni fo ade na woje isi ama no de gada roma wo hu se de wo betena wo yere ho na msesa wo firi wo yere na chi wo ko Ghana wo Afghanistan ba bia be ko bia na ko di wo ba bia na me grada mpan si wutim wo yere no ko na betena no ono ko na ba bia so no ba wo benya ne na da bi no ta ewo media yi so ene na sa wo ba no so wa boda because she eniguase wo be gu eniguase wa wo be gu hwe wo ma nti sa wo ma ni e wo ma na wo nyinyi no ma ni ko twa video bi so a wa bokare ka wo gina ho ka wo ni twa ase wa se ma enu ase mbo de concert bi anu wa ya ewo yi so free wa no wo nda sa wo ni mo bon wo ana na wo sra na don sa kale wa no wo sisa mo ase abofu o dabo okuro wo chi abuo biba o fe jina media no so ni pamenya wo hwe na wo tumi kokogye sa ngwase apa oya hwe ni pa wo be ka wo mutrabom na mse tibo nkosofo na bi ne dodi wachi ene ma mi ngege adofo na mbedi wachi no o ma dwunu mu ndo sango ma dwunu do no mutna sidinya gombe mu sa wo ye devil me nche bia o wie ye baba why to say enyina bo ejabe hinto wona mo na ya o mu hyegem no udi jami ewura bochi enuma ko nyina na hye no opie nyi yo banya kyesa ohye wo ba hye ancha wo ba hye sanse wo ji right me kan quotation bi na maja wa okay mami me quotation bi masa adibe achi ni no usu bempa anwa me kan Jeremiah 5 me kan Jeremiah chapter 6 okay 13
ɔse na efi sɛ wɔn mu nketewa so kosi wɔn mu akɛseɛ so wɔn nyinaa wɔ adifuru pɛdeɛfoɔ efiri adiifoɔ so kosi asɔfoɔ so wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ na wasɛe me man kuro adwene hare so wɔka sɛ asomdwe nanso eni hɔ wɔnani ngu akyiwade a wɔyɛ ho hwɛ na na bra ne ne kuro tuwe sɛ nye nyame na boa na gom kodu na ware hwɛ wɔn mo obi ade na wɔn hyɛ daa de papers na begina ne sɛ wɔn yɛ diabolical sankofo we ɔpɛsɛ mmoa ne sɛ ngege nation fo na mo obi amfa ne kapre ɛmfa nkɔnkɔma saa wɔn da deɛ yɛ wɔn ne sɛ wɔn ayɛ na bɔ wɔn nyɛ sika no bi tisi ahwa na ekotia conference league sɛ den dem wan Bubu wana jana juu kwa siasa mkwa entro inkontompo dabra basam uwisu bempa cheke ne nima oshasi nyina odifo be na yesa adewe odifo be Bible say yenju sho osura hini ne tine ne kane na dia ka bia ono pese obi akoto no ada wajimi yana ana woni nyanza Musa ayi moto belt kwasi ampani papa wo dia boni dia akoso nyina wo ni mu fa wo ni se ye kan se konkola bito no wo bibi papa bi na menkwati a kokonta kwa kokansa papa bi anu obi akoda aboa koso ayi kan se ayi na kohwe wo mom ne nkofo da TV so ba bia obebi abu anye jimi na yemu sisi asamba na mobaka bi na ma ngege kwa mo ha no no me yi sa du ba chi ya no se wo mo be dintra o no kwa on fa me yi no ho sa na on fa nye wo no wonya ne ma right mo no mo di wo mo bridi brother sisi a wo mo hwa mo a mo di na chi mo hwa mo wie so for the bia the violence o passion wie no wonya ni pa me yetete na ase Osa mudi ani brene mfofo ya mukra nkwaje ho dwumo so we mudi na che ode mo beko hell wonim nyansa right nyame nka ho no mo ho ban ma me wate nyame shira so mo ban ma engege nation fo nyina nyame ma ye adwen baako nti ase odo e mfa mpim ko wonim bye bye nyame shira